Malapna Maltriskal, Pinecomb, Shauloman Pe. Kumlong po siya kaya? Kyle, Kulong Malap Triskal, kumlong po siya kaya? Loud and clear, loud and clear. Kyle. Well, Maltriskal, in by Mint Nagawalash, and we Mint Nagawalash ke Belching in Coxing got ke Belching si Belching again. Because he lost in our taxis, all we could get BM. Cake on Tuesday. I ain't go marsh way on. Me, Pinecomb, Shauloman. The week on in Coxing got care. Tell no what she built up in the Ganamaliti singing it. The Rocky puts up the Akos for Senegal Snell.
Ipuago fascina ke singal si akala mimo wala ke ilyak na ke mong la yun God. Wala ke ilyak na ke mong la yun God. Me akala mi hang the promise of entering God's rest. A promise, the promise of entering God grace or God grace. I'm sorry, God grace. Wala la ke ilyak na ke mong la yun God. Detta na ke me ma uskat me taka na ke koto na fonchinge si fela lapan pa lalfing ko ke church lalfing ko lan church kataka na ke me ipsi met na church emaliti la pa unit chapter si mga tashkenge me winter quarter kataka na ke len lan lem pagkataka front noti ay kaya we marichi matagal ke Genesis sapta si fostong si na ke me sapta liu fosina ke akos hakalan mi kadel mong leke len akit kos kadel mong leke len akit kos mari liu mat ka mari tolu matagal ke front no chepa kataka usia I tolu usia pelai si nema na nge kataka ilyat na ke len chimchinge pa ipu akos fosina ke singal si kata dia tana alek kapas na pai na ke maka tram kini ke apa mong le si siapa si pa tram kini yang na nu si kata na ke proi la so pe na ke o ye si maka le akate ye ina le ka len funya da ka te mong le ke len agat mong len Jesus Christ in len na kayo pang masing na mama kiok si mata ka ke week na phone singe ka takal ni pe ka ya kadin akala mo katin sang na phone na pel la na sin God pang masing ka tashkel pang o ye si ma fin sa kin ka ke ipu agos fosina ke singal sin ka katin si ba kiok ki me len lan lem sing len lan lem katika sampram ki Exodus long ul fosal ko ke singal si masap siak li me ko siya katika sampram ki Rome singal akos fos akos li me ko son kos wipe fakyak sapta si fos singal pangan front no siya na we Genesis sapta si fos tongol si Genesis sapta liu fos sina ke akos kuno kon si ke mande na nge na katika na ke ipu o in wana pel na ke wa tamai si wias nge papa triskal la ka usi me historical we literary context na ke an katin fashion met nakadash ke lenak lo ke week nge o yema taga ikakla na shis phone interact yok yak msing nan ke proilash ala yok mai yak na shis katliena paela kaslan God Jesus Christ ka tram kin mga yok super din galan kela mai ket na shin matlaws ke kusan na minshing ale usina pa ka din ale kapas na ke malan God through his son Jesus Christ mgen mga masma kat fin saki or mai ket la ka tram kin classic phone pa inan ke proilan na kayo la inin na pa original Bible natin sa insium la tik natin sa ngayon or makin. Agat nantay kaya masingan tayo, ito sa tamasmay na nanta ka, kalim, na kaya o yan na, inin na yok siya ngayon ang kaya proila siya pa. Tapno, tres ka rin matin, sum nantay kaya Genesis ta kan, fali na kaya fakya, tayo pimange, we, batas ko sa nga rin na kayo. Na fin sa kapangan, kat fin sa mo, koto siya ngay tayo, kat sum na kaya, tayo kaya March, fali, kat suwang na kaya project siya nga. Usipan na matay piyak tayo kaya, Bible, matay kaya kas ko sa siya nga. Paano nga, kat kaya kapas na rin Jesus Christ. Na kaya context lang mit ko sa kat connect na, kat sum liki. Na fin siya ka pa, inan kaya proilan mit na kayo, kat in follow na kaya malang kata, may pangan na pa, yung kaya nakin mode. Siya may usiya mista na siya. Usiya assurance siya ka din, itala may resting siya pa, nga siya pating siya. Not on days
on again at Mongla in Lulun Jesus Christ, my name by getting also fun. With that being said, Pukun on course, got that get this guys got a book my get guys got the devotional reading, got that not a reading back in Belling. You push up the I could forcing a signal chain, she or yes, you magatin gallon gella. Washing and phone and a fash, we pen are up. Fin tracker, plan a bang and anchor prayer. The weekend March, got the we might last rank you do then. Right, I could knock on like a guy shilling. Monday nige Henry, Taiko, I got the Genesis Saptashi. Genesis Saptalu. Uque na flowland passage, type in Akate fash. Bange mine the get broil lashing in. When or yes, fun I flocking got again. Marshland got your pocket in flocked again. Lane Shimoric midnightish. When Academic Shumlal boiling and Pabble Naka water again on God. Yashipen Luti in Kai in Actuosie in Academashos. Nation wait. The Mutland got in. She was not Agula Falna Mawana Gale. You don't take a on God. Trump from Gonna Moses Genesis events Maka Trump from Kinfonia. Seek Yaktari Moses on nice usually. La Trescal the Gasham from David. Cutting the Langon Bauche Mark Langard. But that's got a Bible she made out when section told him about Trump from fashion, which single told him I'm saying. Section Jack long any duckle. Killing such a thing. Bible Kusake, me, Bible Metallic Cascusai, Utaka. You told again. Fast. Naksentia Klagaba. Even fast, laying she made I fight duckle. In Anke Broilash. Now, might not ever matter long in a project. In I like Tamil Treskel, Katasans, I was 66. Pukun mo long got no phone nang, Kadam the Kasapta him then March. Katataka week of was. The 2 tangeka in oil luncheon got. Bright the one got pain manga. When Bible Chimaka Maganin, Shak Sheffield get 2002 even by me reference Maliene 2002 get 2026 yellow lakush. Udaga makikia chipwen metlaskushaya. If a kikia mendena Udaga king on land god. Liban evon fat Martina Udaga king on land god when he took the section at close. Section at close get lom nuk temple sing got pat temple land god missing. Mana Yorkshire. May takya na siya Moses, Solomon, David, mga matakain ka sa ome. Uta ka kang ka. Nangan kin na fagya oy kataka isla section na Yorkshire, mana phone siya, mana fast siya uda ka na siya sumutlas ko sa akin. When might matalas nga. Yay, cash. Na might nga taka isla, ma phone siya nga kadim takya 4 section ma. Taka kalamike Genesis chapter 2. Siya tanil som tuisi a kaslan ka. May tak na siya Adam Eve ngan. Dali na ako stin pa katashkin. Aro, broila como. Project siya masam ikat na siya tamal tres kalinga. Wipe. Oye siya mga kalin folk na rin katingin. Mitigi patla. Ako lang nagtagalan lang ni mit patla. Aro, coming makadetaga foretelling. Nag-get foretelling siya mga. Folok siya nga. Ina ka din diti accordingly. Inakis makanimit lasya. And at the same time, kat ngitali matagal gashites ngon sapta ko fosingal dolo. Siya ko rin sapta siya me ko foslam ngol lam ngalakos. Son sapta siya fosin na gatolo. Also na ko infagil sin bad level ko. Flok siya ba focus lash. Na kung di ka in focus na kaya oy landfell. Muta sa ano taga siya. Jesus Christ mo kaya na pa in focus na kaya. Wala na muta in siya ula. Limekos tinakula, limekos akula. Na finchak lan malituk chimsing nga din tagal liyan na. Oye si may taga sam from kanya nga.
ina nakataya ki shapat sing ina nakataya ki lalal fung lan may ito nake rish sing walay lan ka tagatar kantes nga ito ka utago tugun na kantes nga taga kataya ta ingin na kadindi project sing 66 dak na rakam tan March nakadindi foretelling si makatramram kun mo en wot ka usye elyama yok sinasish te makatashi patagam tarik ngat na ye mo te mapay ipang men itakla Jesus tigi Bible natasho pangan designation pangan design si maudaga wota eladagan me kanaus lamat plus ko sai na me am tramram kunyan pasikyat na sintik force natasho mo sien sukaya pataga na ge me divorce rape but nga marriage divorce just like that wangin affection makatagali na ge utaka kengan man ka ting pen ka kemang ara ka tali na section a closing even got kalim na pa ke la meshing even got modding ngon kada kuf nan ish la ka et na ke machma katil chitaring ma phone lashing wana fakyak mongul me luo fos singalan ko singal ya kalim katika insang katika nishla aro yok shupe kada proy na som na ni na rectum lane singin ha ka chija del fologo ka il bangun kat na ke tang folet magatli na ke tamle papa Raymond Sapino papa Moses Ashu papa Chakechin papa Robson Inri papa Calvin Graves mo chia kwash na som tang langin focus lasha pop inka shao kadena na ko lang na ke with that being said kada ka banak yok ki mangan fresh ke muliti lasha to ingin na ka tsum na ke broy siya ngon man god siya ina nashin ka tar ke belchinge then pen ka tikes la na fon nan chest la focus na ke gas mo la ke belchinge ka broy papa ka dalla shu ka shakin kum ke man na kay kum kat mo ji fan no lash kat la le prem ai shi ke shake up kat chi ma sham from norela man ka man ka shaw fel kum mong le ke na kit kosh elefit le na kit kosh liki len on kosh shaye prefigure foreshadow imagine ushe resting peace, eternal peace si mataka ke when natum Jesus Christ mo kay. Rage benching at tagal na room lalal fungi la wan na pa itafung la ketaka sing. Kumaki e belching kung taka akas makin yung last kay wako sa ke belching. Kadin esmak na ke moul in kenek so fun na mataka ke when natum Jesus. Ina pel na kay waesin na siya mapayilom si waswas cash in mold the ka pang wall and alone ke Jesus Christ. Si politikat hoyen arulom na ke walela na ke rem na ke shipelom. Papa akalimye akyoki in kenikin lang ko fan na mom siya ke wan na to. May yok tigil na kayo cash mold may taka. Trump from na siya ke pelching inakayikat na kayo. Ito la ultimate rest si magatako na kaya pa Jesus Christ. Take a lane, take a malash, okay, complete ultimate sacrifice. Crucifixion, death, burial, resurrection man lame Jesus Christ. Kaya nakto well ascended sumnan kasraw. Hingin na ito lepo layo, elefo loko. Lailan bang o yesi magatako lang na kaya impel na kayo. Kadisot na yung bumita lang kami na fun na. O yan project masam from kinyak. Nake pukun ngolon ko ngayon taga ke kas moldong. Mau taga ke papal same met simle. The kastum taga utaga ke ngon man gat magayon. All scripture is given by inspiration of God. Papa na manas. Akay gat na kayo.
kat nget la lietlik fos natos mai kapa ta leis no kya na ke gas mom ke pelsi e kan ni ta fun na yok mai na kan flok na rum ke pelsi e ta la kikiap yok nga daga ke akwa mataga ke sons of the single for single Satan is here to steal, kill, and destroy. Our Jesus will give us life more abundantly. Nakalash ke mayong nga katang yak ladari, kataga na race in Jesus Christ. Pangay faith, panglalal fung ni siya makum ke namat na kayo in flock na kaya. Put their faith in Jesus. When Peter lakalan niya, kung te patlin daga, kung matay, na kayo wan daga nag-emoji siya. Nara project, kaya pukun ngalon ko siya nga, we, tafong nga na yok, asin po kung dari, kung may tama na kayo. Kata ko pero, ak fresh in chest na kayo, wakatin float na room. Ak pasisel yagat. Taga din daga pro, full laki. Syukom, full lagi. Ya oliyak. Ta confession na shish main chewu wana makumulay laki aki pelching at alesu kaksing kumpapa ke kumusi ka dingat na room acknowledge ko metala wangin kat mole wana kat mole si fanulas from na rela mana ka man ka sa fel mana ka washin yo kolom langkalan pakatan yoklom na manas we man na kay waki pelching ushe gas wala na long inakay kat proy kaksikan ko proy kainin when na tum siya lang lang fella siya Jesus Christ. Amen. Amen. Kal damal church kal wona video wona sauna ne Okay. First minute. Uman ko ba? Kal kada usut pela kuntaga akay kat kaywa aklin mitlash nga naum mungkin sumpen na nage contextan naum faflakon ma inmo kafigya Well, glomala kaksigin kat ke maulash kaywa. Man mulal tamo da lipanin kain. Wala kisin kaksaklas na sinkat. In pain ko us na kaywa met uyas matili matlalama. Wikat siyang dari ki pesinge. Us ma sa pasak me faklange. Glomalap na sinkat kaywos. Eko us pe mas ki backgroundan. Tamilipan glo ke igasalom. We price yung anin kain awian na naklasan na ki makat matayang na kayo. Si Fesi mga kometa ka we might wear nga kaya pa ang screen na nga. The promise of entering God's rest. Ang nakilang lagi kasing call nata siyan. Wala lagi ilyak na kayo mongle. Irin God. Namat dili matlala, ngan ka nakiling kawas kita kalawusan. Kasi si was mas pasak pasabitari nga. Akiling kong, damday Kenya Charlie. Kayo na siyong, God bless you and family. We compare damday Lisiana Albert. God bless you and family. Damday Fräulein KFS. Len Mobeck, God bless you and family. And damday Rebecca Charlie. God bless you and family. Kung na kayo ang mga arski backgroundan, kat sa akin pias lawusan, feel free in kain sa pasak may fak lawusan, kat kayo ang daka, usahin dem na usa, dutut ki gastal msing, na kaya sa makususiyan kat more than appreciate in wikat ke. Lata si madelutut kaya nga, lata madipru, wangen akalemila siya smasalata siya na ikesa siya akalemye la pela kayo as choice la kuminchila la in maston mawosi and of course obviously kima kluksi na kaditala matselvin misguided nale shilela in maguluksigan balfaske. Nakatitala, el siya mashilela mawusiya.
good should win every time. Bangan level jete na ke good and bad, ka bad and good. Kat finsum na ke level jito ko insulela ke otela si ke mamda wak. Taka na ke decision making na ke a more difficult level. Nakatramram ko ni otela ke in between good and better. Nakatitala logical choice singan pa kadin shilela masima the more better. Masing clear cut. Ligi na oya ke good and bad siya. Nakat fin shud ba som na ke level si to koan. Kada shamram ko na ke better and best. Nara kada tala kikat face kika no oya ma. Dali panil gesta bedari na siya ke si desto nika limigat fastongol dolu ngay. Choice laja el difficult. Tajakta malangada el want the very best. Nara obvious choice sima ba the very best every time. Makum they settle for less. Nara nag-mate sima sumasnala da singe. Nasin mati iprunge. Eldaga inakkalemila. They should not settle for anything less than God's very best. Kimolalosa. May choose Kimangomidala Faranim Singa ke Istri Lalosa. Choose well familiar with God's best or God's goodness and perfection. Dalita tari ke kata oyema ilakalemi ke nakimolalosa. Kung vinangan gen matayin kos, ilaksi ko siya kilos daligyan itya. Wangan matlang simdaki kos. Saya na isulpa silalos le as chosen people na fin pa insyaw na la siya fin kom eken syolla kom kulosi. Nara ke los syolla nga katapalala kuloilos. It communicated his love na plan lan vela through them. El dal pa kadefak mo recipient ma ace ke covenant go leng. Ilos pa ace masapa. Na inwi pe fak silal dam lipan ke lom nuk siya. Ilos pa ikekla na siya. Tabernacle siya ngayon wela los God's present in mashlalos. Nara fato kadadalda ka na ke oye madali nak fashi. Kadang may mo rituals, kadang may mo oye mailosaro akfalet lalosan. Kaya may kisya kanin oye ngan kayo. Na panang kadaloyang na God had communicated lang sila na silos. Na esang panasin matan velsi ngay mo eke shrelos le in silakin pa nation of priesthood ching. Now rekmalan priest ngay kada sang message na shelosa. Na en si may taka pa mana kayo may takyang na shelos ngay. Neki oye madal taka na ki akfalet lalos na ki tabernacle na fatuk na ki temple. Kadelita na mana kayo ilmatawakin sang foreshadow siya na ki when si fan na din gat ni kay Jesus Christ. Siya lain lalay ka through David kay ilpatam na lipan lakat niya ma katfin siya naman kay precision kay malan kata. Skinangan kay faksi lala. Sam long luel nail it right on the cross la. Pangay may sikyak na sin when kulosing Ailson na issues le ki payapala ma academia ki virgin birthing kat samram kel ta ka line lal David sumas na siyam longoluo ki suffering misalala na ora fulfillment ma
masap may takyang na sil Moses may samram kunjak ke Ibru ako shinge eshamonyak penake superiority lal Jesus Christ siya manakayawa ma itakyang na silos may dal akfashige tabernacle ke section dolu ma ashki tabernacle efin ni temple lang mange el efataka in kain fulfill yaki Jesus had come fulfilling the law. Leta kain akfon niya lamang may takyang sil Moses siya. Leta ka rela perfect sacrifice siya. Na through that perfect sacrifice, na eta akfon niya lamang may palak kalemi. Kat fine folok na kema chermaya. Ila kalemi ke saptaton ngol siya. Fastoy ngol siya ke ton ngol ako siya. Nara a better covenant, new covenant will be initiated. Nara ito rela Christ the perfect prophet siya, perfect priest siya, now siya perfect sacrifice siya. Nara oya si mga fakkesulela na ke good bad, good best, na best na ke perfect siya. Jesus data kata, leo siya ultimate best, perfect siya. Nara in kayan machusa daleta ka in imprezie o yasa singe in kayan akalemilal fungilalos in Christ Messiah as Savior and Lord. Na when masima matawagin sikyak kika chamram ke ipruo pa as na mit in mashlalos ma nan gailosin shube foloklan ke oye mata lalos ma inchil be flogonek na ke Judaism. Nara anain del majok del matawag ke Christianity I preach ke Judaism singe ma anain shak na asin maslos. Nakalme yan pa Elosefin to sha iklu ko ang en kamta ke o yelu na delete na mata ke God's best. The God's perfect. Nara document ma ipruel de gange el de kain evaluate die struggle lalos ke Christian faith chila lalnge na pa writer singal de kain akalemila message ke Jesus Christ is better, Christianity is superior, Christ is supreme, el pa complete and more sufficient na ke salvation jinge. Naraking ako meriti na ke leta singe kadeli very profound message ke book singe. Ke ngasang ng Judaism nge pakantan jelos ma shike judbe revert back na ke. Tarekta kelo siya sum na ke kadetala kanman pa esak penash allegiance lalos na ke me kat pa siya ka oya siya mata los lal fungike nagfine pangan na anaking akademia writer singa ta kay akademia la fa kya market Jesus Christ pa paye pawe meta mol ke Jesus Christ pa incanics ko fun ma metlalal fungisin mata ke pachon singa lakot foson kos election na takin sam good la ngapan ganik by a mode. Now ora author singa ten academia la siya ora ngatikan dogmatically academia la ash kai si commentary alut nage kai simit dai na nage siam ngata ko fincham su ko den ai takyang inin mechi author singa ke nangaliki na na wangin ini si mga kan dogmatically attach mo pangamachi mas buksin ngayon. Kina ke timeline na mutkiyak na ke metbigi iruri me temple sila era the great Jerusalem asya kadita momsal la ke yak it ngaw tugun misalam lema.
na kalme pa elo steady na ke yak on ngol metiki me atikun Michel and Christ na ke tetsi marek maganyak na ke buksing na fingat samram na ke audience lalaba ipru Christian ma nan ka shaknaan e national naksila consideration sila in fulok na ke return na ke Judaism ana ke nga academy ke ya nara focus lan writers yung el narrow focus lala na ke kata Old Testament scripture nga el ben narrow yan na ke kata Jewish religious practice nga na el thoroughly sham kun na ke oyen alulalos ke tabernacle na ke priest na ke makisya malos rik makune na ke wolayang siya na folok lain kain capturing mal sham kaya na ke kaisi metma elos etake panakeli Abraham, Isaac, Jacob, Moses kata besi elos siya naragat fin loyang nakita na reference ma ito ka ngay saptaluo siya ngay ito ka siyamram ki talik na tali Abraham na katita ka fast na met na saptak tolu met tiki saptak o siya ka siyamram kaya ngay na argument si mata ko pa Jesus si mata ko kilain lal David ang kat ken fulok lepe ni ki meto sapta si first sin galong lemeko siya Abraham last pe kitak siya kadeliak ta na argument si pa Jesus el tagata el tagata el superior lagal Moses kung kan liya ki sapta tolu first sin kisingalian na pauskat mi na ke malutut misingya emphasis si ma ita ko kaya pa na ke mongla singe sam ke sapta ko first na ke singal si na masingan pa ita ko in kan sam kunyak ta ke malutut misingya baka de aske na panangara na ke masi makatta ko matayang na ke misinge kade takata na olela na ke mongle na sindalik na din ka ata pa eta ka yokin sham kun ako me fin loyang na ke sapta si meti ke sapta ako snge kade loyang na ke eta na asna akata yema talik Israel nge they rebellion lalosa edel lain malan kata nara del at findi na ke o yema elos paiklepe ka liak yang na silos ke me feli no lang singe kat kandi ke sapta tolu singe fa singalal ko singalia academy mo na sie self lakta los kufla na inilya na in monglelal finti na silos siya tiakos na fa singalia ne fakla kat tie to katlie ta los kufla na ilyak mayan sa lalalfongi. Nara sapta tolu ki shaftan sapta tolu kada lita na Israelites nga talik din matalik Israel nga rebellion si against God nga or pataka ke vasingalay ko singalya nga etele kufla na ilyak na ki o yesima me ako yak na silos inutyak inkaines mong na singa generation singa teke rebellious ek lalosa nara tekut na den there is place of rest nage promised land mapa academia ke vasingalya nga makisalalal napafakla but this unbelief was more than just a mental process elte masima dal nan ka makayena mot kala o unbelief sila dal nga me taurela siya kosten siya tako peke nara academia kla there is a strong connection between unbelief paano ke attitude lalo sa na disobedience lalo sa pasikya ke oye model akfasya nara kisipin action lalo sa
siya pa taka ke me disobedience nge na nage belief nge ma underlying attitude morala unbelief nge panara condemn ya kelos nara katfin falokla na ke factsilak ma nation nge they have been rescued from Egypt. El dali mo la darilan gata. Na itek yang finchak na silos na kesien sa Asia. Yet they had disobeyed. Nara nga kumingit mabelia na koke kom si Vena. Pos makatapel muli katlaliki. El rescue ka dil ki makuluklasya. Katriti peta kin na ke inarama wo in ace mo lalasi. Nara oya si na may tekyang finchak na siya siya. Christianity taka molin mat lalalfungi siya Christ. El taka ikekta na siya nag eternal life siya. Tayo no oya si na mat nge rebellious life sila dalig Israel nga kuminli nga kuminte reject Christ. Mayen penalty siya ke masikyak na sin talig Israel ngayon. Penalty siya matakasinkat. Ke rejection lalos na sinkat. Na inito ala, talin de farkin mo edal mataka ke me itakel Moses. Nara pa author siya nga na kalimila. Christ is greater than Moses. Na pa na nga ilos na kayo ama orela rejection la. Kateis ke Christ edalais pe greater punishment si. Ma euperiki na silos ma ta mesinakan la kateis na ke mama Moses sila kalimi na silos siya matakayurin kat. Nabangan si mga tuwi ke sang na sila dawn lipan na dawek tafula ke background pema ashirola ini ke akta yan na ke fwas sinagisngal siyan. Pangayan siya nga tuwi ko tam lipan pelangay pagagin na siya vlog na yun kulamala. Right? Gulomalap ke background siya netigi at ka usipe tafiyan background na nga usi marita fwas sinige singal chikes ipusak tako reda la we go was maka we mat naga wa proy like yan naga taga akatay apanga marita nga usi katin taga na liye fwas nga kador makin pa pansin nik natas ko try bangan much mo taga inspiration lan God pang alin ba pang fwas simi da pangan Demainge Leila gadin siang siya ke likiaki dari walang na share in ilyak na in mong lelal siya was fawangen le liki. Fos aklo tabaye faka dari na share kaswo wana na shelos. Ekasha elos long tiak wielos tailos tia porongo wi lalalfungi. Tagatcha lalalfungi kat ilyat nain mongle inge. Wana ilfak wana nga falak in malatlak elos kofna na ilyat nain mongle lak finne tarioritma ke matawak felome. Tain siya en elfak oinge kelen siya akikos. Kadel mong laligyor ma lal na kayo in len siya akikos. Inan siya ingepe elos kofna na ilya na in mong lalak. Poson gos kemainge katliye da kata elos fa ilya nalle elosya litiya kaswo na sielos met elos tia ilyak nalle mayen siakos el chifin baflia sielen misheng el fa kel David
tukun pel loyalists when a factory made mushenge ko was fin long pasal ko was intia ak upeye insiawos. The source wild fin sang mung na chelos el kofna na fakke siepenalin. Kemainge arsia mung lan shapat na sinmet lan God. The el siya ilyak na mong lalal, el mong latar liki or malal. Why not God, el mong laliki or malal? Aksya fige key text na gawiknan bangan, ipruago fosingal siya, kemainge, lalakadin moniak, takat fa ilyak na in mong lasenge, the wang siya met fa ikori, liki, ikori ke siyakos, wanailos. Pangan marichingan, aksu kaksikin gat ke kas mon masid panatagangan, flokon manike me foshime tayo na ako na. Kami tigat fresh na medan, nas mana pel na gawa su kaksikin gat ke kas mon ke pelsinga. Kapag lalyo su kaksikin gumjaman magayo. Lela ka dindi, lalal fumila, umala tayong kenek sa kung ay ke creation long. Takopen na ke Genesis 3:15 na ke futyalan matayin siya. Siya tagala kalim ke masap kumsang na siya Moses takopen na ni ke finchak siya. Mana kayo ang prophecy akwaki ke Old Testament taga fulfill mana kayo. Inu siya ultimate eternal resting siya mana kayo afela inin. Namanas litigat ka true kak sa kong gainin Jesus siya matlang lash. Kat proy. Amen. Ay, lumalap ke proy lang matna kayo. Katliyan na po ay langgalang pakatang yok lang kat na shish. Kay siya. Katagang na kaya walay ila siya patagang. Naway na akalam niya. Sapta tolu transition na kaya sapta ako siya nga therefore. Kasi mga kafak ma therefore. Kaya maing niya. Kadin siya ba na flok laliya may siya kimaing ito na may akalam niya ito na warning patagang. Warning na kaya may tiyalalal fungi siya kusteng. Paka treaty kaya mariching ito na ilustin among naman may ilal tinalal fungi tal siya kusteng. Na example na wuwo siya budaw kaya puk siya nga ipu. Kadalawang ito na pel siya nga may tiki na temple kananila arch persecution na siya matilal fungi. Na in pel siya nga arch may tagawang may choose nga naglalal fungi. Tapos tal sunal suwang na kaya in akwakif lalal fungi ko. Arvin kong reading book siya nga phone na ipu. Kung may lila kata may nga uchak te flok. Kata may nga uchak te flok. Nara bel na kayo siya bang being persecuted. Nara wanang asyang siya maslon matalal fungi ipungan. Tal ke scale back. Sampram kun lupufen. Ligi na Jesus Christ. Nara may chima si muis nga taga sipa na aki na Jesus na prophesy ya ken falat ligi mana kayo. Ay falat ligi lupufen when persecute yak may nga taga laki sampram kun. Sampram kana Jesus laki sampram kun oya siya. Pang scale back si may taga may chima si muis ipungan taga akay li oyan disbelief Leo yan disobedience matagal kaya therefore transition kaya sapta tolo na kaya oya siya may rekte kaya yang ngaw yan Moses. They fail the promised land. Matlo yan na Caleb wala lang siya Soswa. Out of those many macross Red Sea tagam tayo Mount Sinai, taga na may yen Moses. Ingin na, fingat le backdrop siya nga na, may chingay si Moses na kayelo siya. Learn from the mistake. Disbelief nga, na kaya disobedience lang may nga, lead the loss na kaya, iya siya ma. Elos ka ba ng patak niyang na kaya. Pangamasing, iya siya ma taga transition kaya sapta tolo na kaya ako sinusya mesingen.
Fakko na sin audience nga lia malutut nga lia issue lang klik na tingkat nga agat non ko na ke issue singa na man singa ulit na itchap depart Red Sea elos lia ka efo ke fong efur ke len pakanya yang ngau singa God provide go for man Santo nuktukwalos nga din na masyala. There's some miracles, supernatural miracles, iba. O dahil checkpan na kimata kaya o yan. Mesingan, unbelief, disobedience. Na yok siya ba ganing kalim kaya for simit nga daga, katanta eksambram kung kimay nga siya nga na transition point iba na kaya me, saklo, transition point na kaya me, sakto to na kaya ako sinakalim niya pang Kaya siya pin o yelo saro, tina fast ka malangada, kimay nga, duktuk ka. Latoy lamang, fact ko. Elos learn from a mistake. Natagata na, kimay nga lelakat insyangin, siyap, ke dikiyaki, tari walang na shish, in ilyat na mong lalal. Siyesuos, fawangan laliki. Adalita na, race siya nga nito ka, mong la siya nga nito ka na, o yan na yok siya ka din galang gala, entering, ilyat na kaya, mong la siya nga nito ka, pawanan nito ka, akalang niya, symbolic na kaya spiritual race offers siya matagal rungkat nga. The promised land in the Old Testament, el symbolic na kaya spiritual resting siya. Pang mas may taga wala na lemanik la hindi na nage faction wala yang siya in enter nage me promised land siya Old Testament na sinjik na din Israel nga elos ten na ilya kefo kataw siya elos ten na lalfungi elos disobedience so learn from that in taga nage ma phone siya ma katash kanya na nga kalye ya ko siya na tukta li o ya siya ma taga ke inkenik sukuma chi siya lakay lang lalal fung keng genek sukong mai kong ukwe o ya ta fung lalan klik na tingkat ngayon the Old Testament siya taga me promised land siya taga na ke New Testament siya ipu simus nga na salvation of me spiritual race siya parang pamilya while the promise of entering his race still stand in other words masing tit fanam dawa katkan sum nam tak na Adam and Eve nagitutlo na dala salvation siya was preached na ate siya pa nata ito ka phone la ke when nata Jesus Christ ito masashi siya is the same thing masing nata ko na meet min me akala me ke kasko frange leila ka din siyang shop ke dikiya ki tari wala na share inilyak ngayon mong lalal siya was fawangin la liki pang warning siya elda kalamila even kat ukay talik na tingkat or makin promise line siya ate siya pan ito ka usi o ya si may ito temay siya wo siya may temay mong la siya ay may lukalok siya na siya may tingnan aro concept siya mataga akalamya ke race mong la siya pakatramram kinagaya siya na si slow for slow nakataga meto siya nga siya fast nung lalikusta na akfon niya la may siya eternal peace eternal race siyapat even got tuwin siya nga liya na ars kaka in fact mo Judaism siya na move manning pel siya nga dati nga lila Jesus pa ultimate may resting peace siya nga kaya oya makadash kamit ko sa inyo na yok na kaya matlal fun work ke 7 days from the pastor William Yataria at suna siya from the pangimasing laid out I think kumdal check na taga nagalay nakit ko siya siya pa siya pataga na race fully on Jesus Christ pataga kaya malupit siya na ars mo tas ko sa inyo na siya nam taga masing that's Judaism in
context na kaya o yes yung mga ngam taga na mana kayo wa aksya fiat kaya I preaching el falat ligi na kayo kada sum nagya saptaon ko shi kosta na akalam ya Melchizedek siya kat sum nagya chena sapta singa la ko singa na el dia na ta ko ke line lan me Levite singa el ta ko akalam ya peace to ka siya sibe mai tol si mai ta ko si mong na singa kadin kalam gala outline niya ki mga ke outline niya ki mga ke fact like Moses nga Old Testament ng kan de ete masasi si ete na kadil din nage may ikoyan may vertical relationship siya nage horizontal relationship mata ka siya pat singa nage masok siya mayoki meta kadin tagal dia na elo Genesis liwo nage Hebrew sapta may ako for shame nga tagal na kan galam ka kadin na rin galam gala masinga eternal rest ko entering his rest still stand nemo siya nga no pa in kan gin molds ko mata ko na shalaya ki Genesis told you for singal megor it's still ongoing it's still progressive taga etala yataw sinua chisel daga akfonya na fon na mata ko sampram kin messiah action taga in kasao me breaking molds et pa in nakatingkang rest in peace care nakadash ke 2026 it's the same thing. It's the same thing. Messingan, take it. Data from nilang click na tingkat nga symbolic na kaya resting eternal peace sima. Mengan may nga tinataga maki unbelief, disobedience. Pamay na kadinash kaya na. Pangasal si mataga kaya for shemid ka din sin. Kadinang na loin na kaya oye singa. Men, kadata na papa na mirror ipam ta kaya matlas ko sa kaya 7 day. May nga chat na lang ka malain ikos nga nila ang pangan masingan mo. Kata ko nage line shemit manin mo yak line shemit nakat te taka matalya line at ikos mo kata ko mong le eternal race peace singan ke me Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday kata na mong lagi line kat sampram ngun masingan ke me room sapta singan akos ko sakos me ko son ko silela man machingan katile tan jen machingan PH lawangan nga kalam me fung kaya makatil ay sinasik nga guest na nasik na nga nang offer up my body as a living sacrifice completely resting on Jesus Christ mantini ke shenri mati taga silala shenri always say taga mga almo masinga it's a 24 hours bang masinga but taga Malaysian government or masya ini taga king someone masin mo taga na mong leke len na kayo that's faith that's obedience bang masima click na tingkat nga siya symbolic na get entering matan felkenen promised land singan na get oya si mga amta sano niya na kading utsak na get bang rest in peace for eternity singa taga ala siya to yak get symbolic ke Genesis liwo taga from yak le sil Jesus who offer rest for the soul ke meto singal chefos bungalal kus na get to no nara ina kading ale me karing be careful be careful la gospel singa ta kan na min fact check na fact we are to take heed kadin for now la showing na get kadin ta get rest peace singa pangama singa so be careful in other words be vigilant self-examination si pangay kumako lang na pay kumishusta jangan man God be a capacity mo kum raise easy if kum raise easy in Jesus Christ if kum mong na talaga masumna yeah in kasao kumete si pa ukay malan fela nga fact na pay Kutte si pam tayo yakin la me nga sam kin kong kaya mo man pangay sapot sing pangay eternal resting sing kumeloy na ke kunokon ko kumeloy na ke makuno mautakot ke church lasa na ke kumenakon ralay pini ko ay sing usi kumeloy na mga wangan supe when come to find the relate in Jesus Christ tari na ke o yes ma taga rest in peace kung matake mo siya inakflat siya magana glorify God wang na masyaya bangay faithful siya bangay obedient siya in glorify God magana wang kapasyaya nara be careful be vigilant self-examination siya yok siya kading kalam kaya kading chen kin masih magadas
This is an ongoing from humanity. Sin sabta tolu. Eke flocking cut. Matak na ke o yelal. With alko shake Noah. Noah the pang and fashion. Abraham by the shampram kin. Katlina ke o yel. But the shampram kin yak me. Sacrificial system. Shampram kin yak high priest man and relate na ke Jewish, Hebrew context. Tagata na nga akong, katagata na context lo ko mga kapas na rin God ke me ma ilsang na sila prema ke ben Jesus Christ luce kat kapas yang na ke ma ke me mi siya mo yakala el pa usi o ye si mga ko inda ka mong la ke na ito ka na ben singa ito na Jews Gentiles church pangan na el yang yok si kyak ben singa pataga na elo sinale tu ko kila lalfunia and the scale back. O ma sangak ke ba mai nga dan di na example si ma chi lang. Sense of fear si ma sham ram ge ke for si me nga dal so min chang a reference reference. Na ke ka sham ram gun reference nga mo ding on si pa sham ram gun. Kom te kain ta ka me sanakin ka si kom na ke malan ka mo ke na even on the way we go. But the only way we can worship the Lord is in spirit. Now, malmekos academy worship kat alu na shel kat pray na shel la lalfung ifin shaklat na we reference ne pataka ke work malan ngon kat kashin. Pangalan si masilia ki kat morning ngon kapas na singgal. Na lame sikya ke o yamay taga kengan tana kateko we cannot miss out na ke o ye shima ka taga tamame kachilia ki dar ke dasum nan kasha. Now we need to be very careful katin liya na pa lang me na pa si katash ken if on a from mga men podcast ang kat nya kalamin kat kan fa magat mat Christian o katipe na liya masin pasik na sin lingkat nga the Israelites salitin na din got the Israelites, got my Christian, got kainakin Christian. We don't get the big picture. Now, matluyan utyak out of those many that live ityak, matluyan utyak symbolic na kamasing mga umatak kang patan fell Canaan, the promised land. Na ito ko, kismin pa ka ng yoklan got me, katsamprap kang Rome sapta ya singaw siya, ito ka na sidetrack yagi. Klik na din kat ngayon au daga church pak Chris spirit si katash kang siya pel tok data ko pataga sampram kinyak na gen me 1,000 year millennium kingdom taga Daniel sampram 7 years of tribulation pel singan mit mari check ya Jesus Christ first coming singan taliliyak na pala siya elo kat din na ko pak na nyok lang gat na sin na din kat ng promised land singan taga open na 7 years of tribulation gave for elections yet doctrines of election JR 1,000 silver kang alakos. Katin sila latar sim last ke Bible. Efol la aulia lalfung la Jesus pataka made. Might choose Judaism ba from being which being legalistic. Ngasunan CD Matala David ke 2015. Dan sing assume what choose and that's what we are doing to sing ngachel. Weh, siti lal David, kom malal mal Jesus man David la taga ge mariching. Amma banga unbelief sing, banga disobedience sing. Masing kalam taga ngai met me. Shalla ge Genesis 3:15 taga. Taga na taga met nga ke scale back. Ntak sampram kin lupuven legal na Jesus Christ. Pamachichimus ma mtana ke masing. Li tafung na din kat nga transition siya get sapta tolong get sapta ko nga kading kalam na o yan na kayo makadash kanya na ngayon na pa kading work fear of trampling siya nga me kading siyang kaya lanin na lang siya pataka nga kading full lawlak lalal from yan pangamasing now what is this do be that all for siya el departamento ko kaya alabang symbolic na kaya oye siya matagay kaya promised land na kaya oye siya nga musum na kaya eternal place siya. Believers should take seriously
missing out, man. Define eternal resting. Nang ako, kadin the examples ma, tagarun na din ka, nganda na, may tluon na. Ako, kadkan sa, may Christian, agat tinay shifte kang online ka. Umne mana ilya si bang. Pa, kapin for singat, siya was fa, wangin laliki, resting jenge. Nara yun na kadin kalim na pala, that none of you be deemed to have fallen short of it. Warning si bang, mancing mat na kayo. That kaya ko ministry, mancing matlas na kayo. Make sure you are ready. Bakan men masing. Ucap na kay eternal resting, siyapat sing Jesus Christ mo kayo. Ngali na kaya yan, siya na flok na kaya mga, may nga taga, marala ako na kaya church, marala, kain mga, wala kan rest, wala kan mapangan may isang maulalaw. Wala yung dad, pang arala masing nga, or wala tan mo, or mabuo pa isang mawangin or malakum kayo rala masing. Alalag fingin na mo kayo na naging obedience lang naging final sacrificial may tagawaran Jesus Christ. Yan pa usye mo usye na yok mga kung kain tuun siya tusam from kinta taga na mga taga buksing akalamigay sapta singal siya. It's all about faith. Kadin they fall short sapta singal siya ke buksing kalash ke sapta ako. All of fame mitlalal fungi ma-execute fast week God. Papi na taga na siya machine. Etik la. Machine na me faith lalal fungi. Now if yung taga lalal fungi wana shemilak kalamingan. Good work siya taga kya. Machine Paul in fact nan kaya lahat ala nila compliment magana. Faith alone in Jesus Christ alone. Magana pa usyo ta of course. Kaya kung isus ta kaya ngan ka nda kaya ako kan God. Or mawo pa siya fa ko kaya ngan. Pasimilak kalam yan. Ada taga na wang na pa matafong na kaya ko warning bang in community. Warning for the community. In address the entire faith community. Making sure kadash kaya hindi fall short. Bang masing Israelites fell short. Dal fututol. Again, wake accept siya na for song doon nagtunol-tunol. Ay taga na silpa na yok imagine faith and obedience. Nagaya siya fashion siya may Christian. Nawan nga kan na ipusingan siya the faith chapter. Lalal fung ba me makum teli ogum sang insyo molom nagaya. Mga lalal fung siya. Agad ito kaliit na, yan na kayo matakal na kaya mga ito na, talik na din ka, dahil facing persecuted at the same time, tayo kayo referred na kaya Judaism. Bangay perising, bangay context, bangay background silang issue siya. Lal me being persecuted, nara tayo kayo referred na kaya Judaism. Na mga kayo matakal na kaya walay lang na kaya racing. Ito ka na kaya spiritual rest siya mataga kalimia kaya mawul siya mga kumash kaya muli nga na pamawul. Na ito ka na continuation. Physical aspect na kaya promise in ulayang na kaya may Old Testament siya. Ito ka na church din na taga replace siya. Ito na taga replace siya Israelites. Ito ka masasya siya may takang na siya Paul. Ingin na kat pa uskalim siya nga may tayo ka na kaya mong laingon siya. Raise eternal mong lesing. Aro, pangan for shimit, usye concept siya kading kalim la Jesus mo kayo. Pai usye eternal resting. Katsum na kaya force luo. Nas we got na fash. Ash me mana yok kita ka kaya maluto siya men. Our reading our line like that na men. We went opposite of this. Aro. Kada ka na tapay fakaktar na shish kaswo wena na shelos e kashelos long tie
ako yelos the los tia porungo wila lalfuni maching in the gal les saukla maching maka tram ngina me lalfuni unfaithful disbelief me disobedience nga ida kadana pang for we also received the good news just as they did I like the end by mashing it Ibru bange casting at the flock na I get challenge the humanity God ilna kalimye in kanikin molds kung ito ka na mit Abraham father of faith for we also received the good news just as they did what seems here like I pushing from man from humanity history el de galana maching ito ka itayak me in kanik sukong na click na din kat ngan by or makinya gimit Israelite share kat kalam matal fail bang we also me bang messaging el daga get different time period daga ni ke Belgium simlay brungan ngam daga ke 2026 1852 daga gospel 1902 Bible chimit natas kusai kada daga na it's the same gospel daga ke Genesis 3:15 for we also received the good news just as they did nara kataga fact kusan lan mystery Dafai mapen na crit commission check meto long la go fashing la go tanga long linara o yeshi mameta intaga na mo la singa sia pa kelanga el daga mo ligat good news sibang gospel si element akos na gelme go ske gospel singa ba crucifixion death burial resurrection ascension lan Jesus Christ nang inka shao sia daga ke ka fa long do ka fa ke liftigas long dolu Kafa ako shikyak tarike crucifixion, death, burial, resurrection on Jesus Christ, ascension. Passover feast maga tram gineke Exodus sakta singa lu. We unleavened bread chill wangan makuluklal first fruit el pamulya kimit kelinak tolu. Len lam oldo ko el me feast of Pentecost singan el som ngon man gat patati. Shalla mga na Moses na samas lamang kading kalam gela pang for we also have received good news. In other words, we have no excuse. Today is the day of salvation. Lain mo siya nga pala nin makalang siya. Today is the day of salvation. At the God me Jesus Christ mo kayo pangan o yes siya. Na ibn me el daga may chimashimus order si mashimus me iprunge el ke recipients like la ta singa na li na pai Israelite wilderness singa talin dala ita kya mana ke wana shelos priesthood sacrificial lomno to temple mga na fon ita kya na shelos kaya ke connect na ke me salvation singa na pai ta go sacrificial system siya feasting siya lomnuk na kaya I preach siya foreshadow na fon na mas may daga race pang ipu rider siya sim then ko na kaya matlangan na kaya me recipient lang yan may read lata siya na kaya race siya pang early Christian community Israelites wanan pang kapasya may daga na el akalimina pa akyokin masima faithfulness on God in deliver the message across generations in Genesis 3:15. Eloret makin na kayo for just that nga kumin mole. Yataw sin losom na pakalan ke Jesus Christ nga. Hebrew 60 66 68 simla puksing yataw mo matago Jesus. Matngan persecute tal ke scale back tal ke kan ke na machingan tal tu na ko ni ma singa faith ara finga tian na ke ma singan tana mai ta long message singan ta rakta eta ka tana pang ma sima shili kinang ta pai factor na shesh cash wo when na shelos a cash shelos long
tie akuyelos. But the message there was not of failure to them. Ang oyesing. The Israelites, that long walang land God, but they failed to benefit. Magame, lack of faith. Lack of faith. Gas na may long niya, sumnarelos na dahil long. So they're not benefiting from it. Nang akong tagagat nta long may lutut nga 2026 kaya kusya online ministry kag long la Jesus la follow ko. For now la klala fung issues te ke man evin kom te benefit na ke matching omne mo long ke fella sing e forship pe. Parang alay ngan na ngata ka risk ke matchlan gat ne. Ngati silba elya ke north man na sin may ito. Ngati silba la one feel guilty looking in la me si mo Jesus Christ mga na pangaw ko yo. Na evin kom ne mo lak me da kasi ka da ngapaka na kewa mas nga. Long kramasya man pangaw ata sing ngamta ke na north man na sin may ito. Pangan oyen racial lak me da. Ngin ang atakot na mafon na si pang wang na pa oye si may daga katindi mo fake chinge scale back man kat silia ki sedan na daga akuluke gat na da oye si mga ko menan tu yak ngin na fa ka pa kada so na nga siya persecute yak may nga ngamta ar finance na to wang na persecution na ako flan daga fa oye si lan gat skin lan ka mang may nga kalye yak ye lu mato ko na temple sila era ngan masyal la wana chisel me prophesy again 70-80 masyal the up to that point alle kaliyak yok gatin ali mga en Africa ngena kaliyak na pa mitulal ngena across the globe adal to sustain themselves make gospel sing make faith sing ipusap ta singal si bang masma ino inashke na ito ka na sis na failure might ngan ka na ke forcing but the message there was not a failure to them kadin ta ka narrow yan na ke frontline ministry na ke oye si mga tamata ke meta papa na tikwias na siya na yung sing and the only way we can win that battle is to go faithfully on our knees pray Katlin man soften up their hearts. Well, na may soften up my heart. Proy ngam lalal fung mga tanching it's been proy la nekia ka we might shy matlal fung yung nike oya si may kekta na silia ki kan si mawang na pa si balo lo ke masing pang masing magadin na ngin na matlas ko sa in that foretelling na ke oya si makatash kang na ke kikiap si matagay ke wood and wood nga ina inclusive na ke context mga Trump ganyan. When issue siya nga so niki nakat flock lang known ka check naman nas. Masing yok super. Kadin kalam gala foretelling at the same time kadin na wala masing kadin na ko lang nakeme flock si makat niki na sikya nga. Rapture si batan ta sao no. Pang yok super masing makatash kan. Kadin na le pitil chiningen. Kadin te loin na ke masing kadin loin na ke gospel siya. Na me patim the message there was of no failure. May yachipang para yokspe proilan matlas ko san kay wana kaya oya makadashting. Asiba na kalim me on belief. Patagal ken. Context matagal katlik na din kat ni me ichap ni kenan nga. They continue. Ni ke main makadal lang continue me despise. That witness miracles after miracles. Amen. That continue to go away. Naro, taga yok na po ay kaninggan ka long kaslan gata li yok sipe. Like mo in life from missing. Makata in fact na sintit na tinggan nga they should have really put their faith in it. They should. Nangakom taga na missing kat taga sambram kuin pukon ngolon kos mainan lang asyik lang fin saka baka din taga ke March. Tagam tak type tagam tak akade sapta si ke channels tagam na ni ke pelchi makatle layline akfashi mange fin sa ka pange menefo pange masing ka tash ke o yeshi may na kading scale back flok na ke istulan met ko sayo som na ke pa che meta mata ke masing men pa usi o yeshi kad ina na long kaslan god
kat ini na kadin long kaslan kat kadin te tafung le wana na din kat unbelief tal som ligi mga na adel dia na systematically put in place design niya ki ni dakle kaslan kat ligi kat kalam ke pakusan na ministry ke na shela intaga na ke matching na kadash ke matching na panga o yeshi mga tang na ke proy pakat akada ya mga metigat ka na ken mun kaslan kat makana pa ka nu she ako la laksha na ina na in actual shekle but plus kusa na kay wan in the shipper makin much ma kiki apikat wot nga but na kay wan tut la makin kat flok na ke mamawilching pang much ma yok shipeme gat tetagam tan siang ng idala mga mo matching na actual shekin pang much man and focus kenyan kaslan god pa I preaching about king of kings Genesis na Revelation na shishmas kusa ya kat mixing in kat mix kat pui makikiap siya kat summa mo kat pui kadina sila be fair diligent re-examine makadash kang mayok siya ba ka na kaya masing di ka mixi there's no way you can mixi malankata na kaya malanfela ba mabuta pang nara taga akalam yung mga ito na they hear the word but they don't get no failure out of it, make unbelief. Taga context kan pa, kalam ke movement yung matagay, each up ni Mount Sinai ni Canaan yan. They'll continue throughout those 40 years in di matakyak wakman ka. Nakatliye ke United Kingdom, silpe, may factually kingdom luangan, warning after warning. And Assyria ka na nila ke display siya ki get 722 kataga na get 586 Nebuchadnezzar kanang sa sound kingdom uta ka na papa nga much man nutu kengin when we need to get right with cutting in but then for law la from isuste kang man ka na kapasang na Jesus Christ keme Genesis na Revelation ke papa matal ke kaskusai te makikiap si mataga message mo from Kenya na sin wait nga was if no one talde na fail you talde na me sheko kun talde na make me mix faith make malan fail o yepen na kat matakash kenim singe pang naro kadina kanina lalfun ye masim na ke kastan gad but ko try o ye si man nga me askya pa flok na ge me papalchim meta nagtra aksha fila fosingen akala mimo wena na chelos o kas chelos long tia ku yelos tailos tia porong o wila lalfun mashingen one in faith tal ko flan comprehend mashingen tia porong they cannot comprehend. No faith. Alors, ito ka na si Kum ka din ulit kalam kela. Lalal fung isi ke ule la an kat nga. Fresh so the kalam ni. Very critical role lan lalal fung la kuma na ke me. Ule la makatil si ke mangel. Namat tas ko siya. Inu siya malutusin na si Kum ke force cash matagangan na Israelites that fail promised land. Therefore, mental tin of share faith lalo sa ke soswai kele. Who trusted elos kaywa kele soswa elos lalal fung ulay lalan ka. Para dalilyak na kaya. Met na kaywa siya iya. Tas bayak le met kalye ya kaya singa luo. Also out of those 12, only 2 fat madal kan ilya mandalita ulela langka talte ilya kin pot talke te ilya kin sol shiga mat falat lan mat ngan mandalita la pang katla welalos so that's give God me minche wona sin God situation na katen na dili situation na kadin di kalan God ke makatash ken pang masing kat te patat yang sidan na taga usi ilya ngin uskat taga din ngan usi pek kan context silan But Israel nga mo la komam sing. No, te siya no may form in kat shepen. Elulela.
na sin mo ngay he will never leave them nor forsake us. Pang masing shaklu ke camera singa angya. Naro distinction between who believe and those who do not. Teams on Reker emphasized throughout the scripture. Meshingan academy race. Shapat sing. Race shapat and me minchewu. Shapat and minchewu. Naro kata talita na elos din na comprehend, din na understand ako one God like has been me. O yeah, may tak yang daling ale kalim ke. Yok siya na si kom ka din kalim ke la. May mtakin siya mga may kain comprehend siya me walal fungi. O yeah na kayo. Concept siya nga akalim ke me. Same do of siya dit ko akalim mo me. Faith without work is dead. Akalim la. True faith result in action and obedience. Now, kata may nga daga long magay na mga talaga yung long cast lang God, talaga na upe, talaga na put fully faith in Jesus Christ, talaga pang gospel sing, talaga muli gat. Those long na ito, the point here is intellectual itself, it's not enough. It's a lifestyle. You put your faith in Jesus Christ, talaga misya mo yak yung maglukluman na kaya kung isusta kang man kada pain kung actually mold to glorify God. Kung converted, kung tisig pa we, okay, itay malan fella sing. Wana po the Lord akalimika Rome singa luo for singan. Abangan ni piyak luongan, kada slowly just moving along, nagka fostolyo. Fostolyo akalimika ang nagkakas ko siya. Takat siya lalalfungi, kat ilya na in mong lainge. Wana il fact, wana nga fact in malatlag, elos kofla na ilya na in mong lalak, finne tayo ma ke matawak felam ni. Kasmerigana la kalami na kyokye, but in the shall no washing it na now we who have believed enter the rest. As for the others, it is just as God has said. So I swear on oath in my anger that they shall never enter my rest. And yet his works have been finished since the foundation of the world. Alam ko, ipsigi amangan inusipay na kyokye fos sielu magataga kalamin. Alam na takat siya fungikat ilyat na mongle inge. Now we who have believed enter the rest. Sinpa na taga kyokye masam from kinyakat. Perhala ke fos siya sumla. Mesing present reality si makatashkin. Kat nim take sinful nature siya nga takat mong ita siya, assurance siya, finsak siya. Finsak mo siya bakatashkin. Tema minsiya siya, bida la kalamia life as it lalmeda. Mamul siya bakatashkin. It's a living organism. Ara, kataga may rest, spiritual rest siya, peace. We see a foundation siya na kaya kalim ken genikin mold so kung kung na pa mas matagay kaya Genesis lu first lu na gato lu mga kalim me funya promise siya na tingkat ni like a promised land race type in meshing kaya ngon eternal rest singan taga mana in kasaw pa mga tram kanya na may bro audience lalan may choose or Lord makin promised land na kaya eternal race si matagal kay Jesus Christ nga in daling ka relate na kay Israel an might nga Israel na lalo si Fana ito ka na si kumta na relevant sila ito ka na wang na pa itapong na kay mga match ka kat kan di mistake lantik na tingkat nga kay promise na kay means of salvation si matagal akalam yun typology ka symbolic matagal rooted na kay separate grace si mga tram ginagayang separate grace si matagal may in God Shell na rela na ke Genesis lo first lo na gato akalim nila fulfill kitari ke me Jesus Christ me to singal chi first kong lal ko ke gato mo si ben na shumon yakyok ma ching emphasis la shumon yakyok ara enter singa it's meshing it's an ongoing process
wana ka cham from kunja time frame je matagal ke gospel sing lam tak na ingo tema sa si to ka ni ke pel chilan persecution je ke iprunga tana eta ka na panang mesingen enter. Now we who have believed enter shingan uchak shingan, it's an ongoing process from generation to generation. You see na pa believers begins to experience racing. Ako Marfin fellow shinga sufia ka tang na kay wata sakta kesben pak na nyoklan ka dili kes na siya kaya rat malan ngon kat ka siya molingon si may na ka din last kaya kataga ready mutasiskel Jesus Christ len na kayo kaya kas mo lang kat broy na siya kat akflat siya kat worshipal fin sak lalad fin lasas dak na ko iligi na o kaya lapel na kayo make ngon man ka din ingat ka siya la kayo kat pang masing na kadito la kada sumna ye masikyak fin vela siya dengan taga isla men pop walay lalan kat na siya kaya kas mo lang one situation fell ka isla mas masilia king wana rom sapta al kusakalan mi ke kapun sapta singan situation na kayo wan makan sang isla lang silang kat na siya pang masita nil sang kadin last ke kain lang uchinga siya nil sang na pay fona full na masinga nasin met pas ko saya kat siye taka ke ala ko la funila lakan kat na depend na ke masay lakan kat mata na fukunan ko saya may nga si ko saya ngi pakat RFC ingin na kat tagal na ke gospel watered down na ke faith si mataga mo race in Jesus Christ nga Jesus Christ pakat race na siya kat nta sano kiyo wine daga udak rise in the kanaus kat pangil ya kadasken fat na ka to singi kat tufuki tu likun pot pilya ula mana ubang ka tu channe langya kosus tagade som turong oya na kayo wanga ko may som na try missing it na Manya daga usia maka teta aragat force ni busing alla lad fina pa mai vingat flok na run kat ke pelching folla pro e aulia ke managay wala flok on ma recovery ka machine mit ka dinner ka flok na run kat fuka machingan flok na ke eternal racing shataga ke pa pelching mit na ting mat pas ko sai design ya ginu tak le machin ka tin te sham ka wana nga kalami pienya finga tala da somna ye wan si banget narun o ya saya kat narun kat makin na kat la pen kat katin proy ke matlas kat ta kamo kat wo ligi matlas ko ram kat ta kain fa masi wasilan kat wan mabayar lipan wan si was lipan wan na pay alal finga ko si mga umina naskeng na ipang enter race enter singan it's continuous present tense si bangan enter in the ongoing process si pagkatashking yok si pagkan galang ke fullness si bagat glorification si bagat dasano got some na fully because we're on this side of the house meshing and sinful nature si the silia ki got moliak ka dar kat sound of fullness in glorification is might like usin up by when resting God can rest ingena it's not fully yet the truck that can get sure of because of faith in Jesus Christ kada mong na pa sila na ina mo in fear gemashin as for others it is just as God has said. So I swore on oath in my anger, they shall not enter my rest. Narasiba na daga, mawosi, matewosi, genatlu. Kata metais, kata tenais. Nakatili tatari, lamnation. Ile tatari la che usi, oh yes, ingana. Keme, predestination, and lu yena, heaven or hell. Kata taga ke kafa, tolu mawrik ke fall. Ke, lifigas nong tolu dana, trumpet. Feast of Trumpet, ugu krap pa siya bagat ntasano. Feast of Trumpet, Day of Atonement siya, Yom Kippur, mesing nga 9 ka siya.
Na tikun matching an actak the Feast of Tabernacle. Tabernacle lu, heaven or hell. Now, very critical na ke point of time na ke history silang na tingkat nga the Hebrews, the Jews, talin tu na maintain lalal fung lalos of in the persecution ng taga. Tan de scale back, tan mata na ke akok si Jesus. Faith, it's about faith. Masing taga F1 na ke sapta yes ngam na ke sinyal chiye. All of fame ke faith singa ke pukshin. Matalal fung you cannot scale back. Matalal fung ko try. Kadetala manakulukshi. Kat scaling back. Katakam ta work. Me am ta work na ke. Kapel singa wo pang create singa din taga usip masinga na ke. Medan flok na ke ako kan God. Pang mas makas ingin na. Siete sunga saptan me ko fosnol to. Gek lang an niya na paela. Oh yes singa. Mat ngam ta siyang nga. Iket na mat ngam ta check pa na siyang. Faith. Inan mo yung back down ke masih madash ke. Inan yung nash na pa oh yes yung mga dinalit ka na ke. Mapay singa. In mo yung siyang ke. So fullness thereof, it's coming. Rapture siya pa ang tasanong. Kadim persevere ka mo singa. Proclaim gospel singa. Nasinmat kas ko sa context singa ng taga na ke. Oh yes, yung mga taga ki. Inan, itak na phone na papalsingan ka din flow. Even kat ke flow na rin Jesus Christ. Maasi project siya matagay. Buot nga ni ke 1982 na ke lengsa. Inan, completely taking off the shelf. Completely. Pangamasing ka din di wala na si mga taga full. Magana pa yung si masing. So, kataga na kaya ko yan coping force singa na wala nga fact wala nga falak sakluk wala nga falak imalatlak elos kuf na nga ilya na in mong lalak finne tari or ma kematawak fell on me. I swore on my oath in my anger they shall not enter my rest. Nakada usi kita istri nage sham ngayon usi kaskrakwan kat nage symbolic nage enter Canaan singa nage symbolic nage me race spiritually eternally nage saptagos ke ipru. Inda kada na manafon na siya ba taga ke Jesus Christ nge wangan is the complete ultimate bangin mo singa. Nakat kalim kita inda kada usi pa na in akaya kat lalfing larso. Lashin kenek sukufan nang. Ara katina ke o yeshima tagamo as for the others it is just as God has said. El taga introduce ye meshing contrast between believers and those who do not enter because of unbelief. Mawo si makuluk ching kenek lu. El taga akalim me ke kasing this as for the others it is just as God said. Contrast ye mashing shalik matlal fungi matlal fungi. Others refers to Israelites who si banakalami nakyok yung mga samram kimpiyan niya. Others singan taga na may Israel ma me despite elosom niki akpoklan God. Elan me eldal di miracles lan God nga dal fail to trust him. They deny the entry. Insi ba na taga yoksben ma singa. Or masapta singa for songlo na ganong tolo. Pangan may tulungan. Siya lalfung God, siya din lalfung. Nara may matin lalfung yan din na utyak. Na vingat liya nage, oh yes, singa na may tuluyan nage. Kat may Christian, bay katakol na naging utak lang life, utak kadin sonol life in kasao. Mga nininda ka, kadin na critically re-examine ourselves. Kadin ako lahat siya may nga. Siya na taga, wana academic biyang nga, taga serve warning siya na siya may improve. In me, remain faithful. Remain faithful. And in them, harden their hearts. Dan dito kay kalang kawalos in the long mapay silang God. So, example my Lord, makinig reference kin Old Testament nga, fakat na pala, may line audience ay may choose. Makin elos kan galam ka, at the same time, i-catch la spiritual truth in reinforced message silang God, ika scripture. Pangamasing.
May tan ka na mo. Naro. So I swore on oath in my anger, they shall never enter my rest. Masing ito ka na mesingan, siyam yan may or fasing el si parang bumuyang. Rebellions in the wilderness. God, in fact, walay lay underscore yung mas seriousness lang may unbelief, disobedience. Na wana ka dakkalan may lain na kay wa inikek na siya kadin daga kay siya siya kadin mata na kalalal fungi may akostem na kemang. Masing ito ka doon, sampram kin Siam yang may or fosing siya kalimilay losli kalan ka nga dal si sakta na sumnik. Sige na kemol kung musingin. Ala kalamiyak na pala, yung talakos tayo nga usod mong na nasiwas. Mga taka mirror image mataga, kat sampram kintarin na taga get Jesus Christ. Ara, rest siya nga indicate na pala, define ownership na kaya may sang si mataga. Ilme, sang na sin matpalin niya. In the Old Testament, kataga na get John 3:16 na napataga kalim niya. Kadal lang siya fella na kayo. Common grace siya, man sin fella na phone na. From the very beginning. Man sin fella na phone na. Throughout history, it's coming through, man. Through the pipeline, nag-metalad fungi. Nag-oya malor, mag-metalad fungi lal. Israelites. In fact, I'm matching it to the rest of the nation. Kataga ni ke, or masapaluo. May Mother Church folk din nagkangon man kat. Takani ka 2026. February lang singal 2026. Tate panaik na. May tayo taka nagke mong lasing. Nara. Or man kat nga nagke define kif singa taga na. Il lang si fellow. Oy nga il sang. May sang singa. Jesus Christ. Na nasilos na kayo sila from Fatima sa face mong nalap. Mong mapatpat. Or a common Christian man si fellow no fon. Il taga te silela. If in kumlalal fungi, el dila common curse, el daga saving grace sila. Masing yung yoksha baga din kalam kala. Transition point si matagal na kaya. That whoever believe in sang akyok contrast siya on belief. Belief. Masang from kinyak kaya fosing. Refuse. Dahil refuse na pa in lal fungi. 40 years, shak pa na taga na kaya. May Israel nga. Yang ngaw. Kadid wala zo dahil shak pa na tila lal fungi. Kaya ka lang gawan mo nga katatin. Katawa siya nga nag-full siya matagay siya pa pangat akalamingan. Matluyan na Caleb, Soswa. Out of those many. Akalamingan tamang may doon fugo katamukul. They're not counting women and children, which really more than million. The one akalamingan may 600 some thousand. Nga na mat naluwa ba siya. Out of those, make faith. Obedience. Nangako kat nda sanu floklan mo. It's the same deal. Elusya mo sang singa, kif singa, efin chak singa. Fin kum lal fungi kum face mo mapapat. And as you do that, mo singa kum rest easy bay. Tala kum som na get final resting Shabbat. And yet these works have been finished since the foundation of the world. Namasing ito kada na timasasi si bang. Tagad na Genesis lu, first lu, el mong legale na kitkos. First tolu, akalimi, el man, el place it, and alo hit. Akmatalye. Kataga na lena kitkos shingan, el elevate above, len sinigil non kos. Siya foreshadow imagine ka na get, new created order siya mataga get, Jesus Christ, okay? Kapasyang siya bang ninsin pa nakyok yung mga umarsh kami siyang Genesis law, first law, 70. Pang a plan of racing. Ilme, established through creation, inu siya, o ya siya mga kuminan taga, kamawul sila siya Genesis tolu first, siya may takyan na siya Adam, kasi ben siya ako sa naman, pang kume fiyo, kume kayo, kamawul siya. Pang sinful nature si mga daskan. Tasakta ka ng kalam kaya kada ora masing tasakta our eternal resting si mataga foreshadow yung Genesis lulungan. Theologically through God's plan pang masing in establish new created order si mataga resting ang ito na kaya Jesus Christ mo kayo. Our weary el ushe el yaloman
my yoke is light. Pang from like Jesus Christ in the New Testament. Dahil pa usi resting sing. Complete spiritual rest si mama. Tapi wala na choose take ngon ka fact na mit. Na tra in fact na mit. Nage me forsi gas la lange. Usi nage forsi ako san. And we go rate la pe. Forsi ako sa bange. Yeah. Right? Bange. Siak look. Right? Camera pasit ba malang and phone ma. Forsi ako sa kalameng tain sien elfa oinge kelain siakit course. Akadel mong lalikior malal nakaewa inline siakit course. For somewhere he has spoken about the 7th day in this manner. And on the 7th day, God rested from all his work. At the gali na get shilpen na Genesis liu for slow makadakadaye kaya. Account ke creation batagangan. God complete managay while mong legal nakit course. Now, much prunga use reference and emphasize me importance yoksbein resting, both in physical sense and as also metaphor spiritual thing. I think that mo tain sie en el fact oinge somewhere singan el indicate la other singan el mot ko nage audience ma familiar nage Hebrew scripture singan. This should be common knowledge na sin mati prungan me creative order singan. Nara nage oral tradition mga sampram kin men nage scripture ngan tagada natin memorize siya pa mga they should ever general knowledge nage resting singa. Nang ako we have no excuse. Bible na ta bang te Bible kikiap si mga sampram gina Bible singa pang sampram gina te Bible si ma usi ta fung la kat ko kun nem singa pang sampram gina Bible si mata kai mit natin mat las ko sa pang sampram gina. Kataga kat ene na kan jalma we have no excuse man ikak na siya na gayo kat liye na ka progressive of gospel sing Hebrew 68 na ga 66 na ga 68 AD metiki na pasala 70 AD kat hindi na ga 1852 fashion god mang 1852 fashion god gospel sing Nakadash ke 2026. Yes, you forget ngalakos la. Okas kaya nga. Yes, you forget ngalakos la kan gam kala. Common knowledge may na nashira. We have no excuse. When Bible nata sa udag ke 1902. God na nga pa ganin ito. And on the 7th day, God rested from all his work. Direct coaching ay siya pa na Genesis lulu. Highlight yam Aksha filalan creation. We managawa wo. Alama. A concept in racing and the gosh ben akalimila. LC's managawa on the 6th day. Me symbolic na ke fulfillment may go akalimia ke Jesus Christ. Nagataga na ke oye singan na Exodus chapter long fos algo na ke singal siya ushepe. Usang Allah sinapay Exodus chapter long fos algo na ke singal siya akalimia lain siapa cima tu ke ipsi met makan akta ye kaya kadin kalam kala metigi fos algus na gesingal sie fosigas mata ka metingan hakkalam ya masap siniga masap akakos fakal kat magain kadin elosin de iswan sie kat shai korela mashallah na ke for commandment 1 2 3 and 4 na commandment ma actually me ko ba fos algus na gesingal sie Fos on got nige singaw. Ko masap on got nige singaw akalamie fos saying. In full one God, in full one maeta pasyapat singa. Dia shal sugungan. In full one masap main akflatchikat na masapin karingin met talan pataga fon na gameto ng lo fos ton ulit kot na ngaw. Lori singan sexual Jesus. Me masap si mayoki meta. Ilakal mi kadin lang si kadin me kain si aske wa kan naske wa kan nan gaske wa kadin lang si matlang nas wana kat lang si kat si fen el tin na fact siapa chingan kadin taga na ge o ye si mga min si bakay kat misenge
Tishenry pagat siapat, tishet te pagat siapat kin. Kat mong lane Jesus Christ kin man tinigisen. We are resting, Sabbathing, pa ultimate creation siya. Creative order siya nga na manik lege chenis do fosto na gatolo. El sees managawa complete perfect shadow image may daga ushe mole sa siya may daga Jesus Christ mo kaya na it is unbiblical that in fact mga mong lege lane mon covenant siya mga dash dispensation of grace siya mga dash in the calendar la Jesus Christ pa kat mong lege nataga ang akalamya 7 day ipiyan talaga akflat men mental akalamya ke Bible pa taga ke lena kikos kung shafat mo shapat singan foreshadow masap singaw singan in foodwa singan el shadow Jesus Christ la pa taga mi chef in shaksine ushe kapashe mat naga mo may shusta kang online kan kapashe na sin Jesus Christ kada lang si kada men and lang si matalan nas pa la life in shaksine li shan na gada mataga de Genesis lo mga na akalamya pa taga akalamya ke shapat singan siya sign siya like 10 commandments may technology Moses siya masap singa nga ni takya signature siya matagot like a signal line pa shapat singa siya daga ng New Testament I am the Lord of the Shapat nakataga unbiblical ka din fact makatigan or mag it's giving us na kaya matching katin race kay Jesus Christ mong naisipang in Jesus Christ till then we're not resting on days we're resting on Jesus Christ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday that is it na kum taga fa mo lain singan kum sang araw machin make mo pole la kalim ka rom singa la kos fos akos me kos on kos machingan ni lain chifen la silla la shel chifen lain fugashi na silba taga na ke context like my kek na shit na ke polil chimuske rom singa lo foshi offer up your body as a living sacrifice kung may kain si kung may kishe mo ul na singa when bang alu pa ye it's a sacrifice kung tita ka nawik la taga rik mem mom sang no fan na mo lo na impon bang may akin chuo yel nara kung tu ka ke kasnan ka mga ikek na siyong kung teya ke malan ma fella sing taga elia lom fin fella sing ba kun faka kasnan ka madan taga na ke mo sing nara kataga liena ke me yoksben ma sing la physical race in taga na ke o ye si mind taga complete ke akbok si mo taga symbolic na ke Jesus Christ ngai ke Genesis lo faslungan si concept in race ngai taga ke Jesus Christ mungkin nara koneki apa na ke masing akalamingan vertical horizontal singan Jesus Christ el papat pading fulwan el pa usik Christ singa ko masking siba na taga meto singal si fos no lag ko nga tongo akfon yela nakata fast na met fos sana fos ikash singa kada sumna ke akalamima einen chepena elos kofana ilya nain mong lalak. And again he said, they shall not enter my rest. And again, as he said in the passage of Prof, phrasing shiba na taga kalwani in reinforce in akyoki much shiba champam gunya. Idea si champam gunya earlier. Improvement me reputation chipang reputation ching having gong dia na mayok shubang kalwania straman yok in relationship pang emphasis reputation relationship sing pang mai taga ke literary form lan mai improve na ke sim la lo sing yok na taga ke sham mang unan ma na repeat yak na tasak ta pang reputation ching mai tan de mal na malan god naro reputation jang yok shupin akalamya na pa me mas pataga ke fosing akyok yung makaina in shiba na daga kay isam order singan il koti machi mo siam yang me fosing si reflect na pa me disobedience lang tik na dingat ng the wilderness journey
highlight na pa consequences mai taga ke unbelief lalos ngan disobedience unbelief disobedience amazing taga akalimye kun fact na tukun God consistent silom na ke message throughout the scriptures ngan benchina somnigi kapashilom na ke fine sing na ke Jesus Christ kum som na ke masilan felang nara shiben na taga akyok yok shbeyen Bible chinatas ni musingin makikiap siya kat somniki mapay sing pa Jesus Christ na yok shben aumin taga isu taga ngan ta rest on Jesus Christ mugen na kashkrak la God na sin na din natal nga wana nga kalam meto sakto ksam yang almegor fosingal chi el tiraki referencing ang taga na wait nga ite utsak market disobedience taltigan mong la na context nga ako msamba mun fashion fung na fon singa pa promised land singa compare na ke talin stand firmly na ke me oye mataga kusang na ke ako marek na silos kepel singan talin etala galing mo singan pangan tantu na ko kilala from lalos anti flare el expand magana spiritual race sid ba na kyok yok spend mo sing for sine ke singan siya kalam na pa la siya na pa pia na pa race si mai hospital ken Jesus Christ mo gain akalam ni yok spend na ke mo sing ako mas kem sing ga din the force ko ga mo ta afat na sin tik don't put your faith in me Sumner Jesus Christ. Om tira na life niya Jesus mo kayo. Paano nga masing promise of rest siya pang promise na ke shapat resting siya pang mong la siya pang pa Jesus Christ. Diksyon tingnan mong na yun mo tiga. Wang na pa siya mat kan siya na mo la. So we need to directly nga kung tingnan put your faith in me Jesus Christ mo kayo. Nara o ya si may nalan manik na siya mas kusay ngin na nage makikiap singa pang kadin fulok na rin God ingin na mitigi back kila si ben na taga sampram kun consequences na ge unbelief nga lagi yoks ben na ge lal fun lakom omne vingat sumnigi lem finan kusay kes ben link kiap singa patli na ge masik lan mit las nga fashion klan mer na to fukunen na ge Kiga bin ret malash kalens up lash and get got lost like at force consequences bang foretelling baga from gunya kadina follow na kemalan katingin foretelling apa me flocking kadina na ko na ke flocking ita ingin na kad from gun masik na siya kadin folk na kemalan ka masing yok shaf la yok speyen masing na mo taga ti sam man ngalla ju makisang di ba nang taga mo linsang mit ba nat mai la nekia la mit nga taga ai ngani mura taga ai ngani nga kang na nga nga fa kulo masang ma chi mga tu la la fu nyena pa mi she mo ya kal Jesus Christ pa ushe mo sing pa ma singa ke sam gun kulon singa na ma ko mas ke mo singa mit kum na sangin kia pa kum mit ko ma ushe mga kia pa kat fashion ye kat na mjenge shvena enen boy good mangan in uskum na ke mas ma pa ye me da pa Jesus Christ si saklo na shibata kana ke forcingan ke mange katlie da kat takata elos fal ilya na le elos she ditia kas wona shelos med elos tia ilya na le mayen siakos pangan ka trampram ke non belief ingin at matching ta kata na disobedience pang nara ke mange kat na liye kata elos fa ilya na le mga na ta kana mit fresh nga academy mo ongoing availability lang racing matagal sin ka el rooted na tagay ke creation Genesis lo first lo masing na tagan de masachi si bang hinta ka na pay kan jang gela mong na sing taga na rooted in creation
na taga fon la when na my itak yung nake Old Testament taga fon na kay Jesus Christ nga mong less in a spiritual sense pagkat from kin racing alle yok na pa began kang gala symbolic na kay molin lalal funi molin Jesus Christ nara silben na yok ben link elral na kay promised land na kay mol si makadash na kay Jesus Christ ngin kang gala foreshadow typology abang akwak nga di akwak me Sergeant, getting in motion at the massage na from the very beginning. Foundation land me na lang sikat na nasnashir. So kapun forcing up and since those who are formerly heard the good news did not enter because of their disobedience, pang masing. She'd been a me lorik mo me enter meshing and promised land shingan. Like yes, you might have eternal resting si Jesus Christ. Maganda baka provide nga. Failure to enter the promised land due to unbelief and disobedience. She'd been akyok ye. Wakyak singanakar for someone doon nagalong. Good news siya mama Israel nga longan ba enter the promised land. Meshingan flowing with milk and honey. Barrel na ke gospel of salvation siya matagal ke Jesus Christ nga. Pamati pusing isimin ala kaya distinguish oya si matagal ke sapta tolo transition siya matagal. Elo sin te somni kya ko kan ka tin follow ta na kya kan ka. Naro yok shubagan gal mo obedience lan me ako stel na ke molin Christian Larson. Eldaga koi sham yang al megor fosit kortne ke singal siya sitbe iprutolu fosit kortne ke singal siya. Pangan forcingan, we're moving just right along. Fosit course, pangan. Sisak yung foson ko, tingnan na zoom na ka fosit course. Si vi bafili ay siya line, masya ng elfa kel David. Tukun pel loyalists, wana facultary mate, masya ng kos fin long pasal, kos intia, aku piye insiobos. At go, Academy, God again testing at a certain day as today. And red line singan. Emphasize measingan. Urgency sipang. God's call na ke measingan. Concept sima Academy mo. It represent opportunity na ke repentance. For lao liak sima urgency singan. Immediate na ke urgency na ke for lao liak sima. Ena na kan kalam gela. God's ongoing invitation singa shak panadaga iprutolu at saptagos pa Academy na the use again such repeated offers ibang el na kalwini na pangon mo ito me el si fibla flia shielen musenge el fakel David tukun pel loylos wana fakatari met pangamasing David na kalwiniak na masing invitation siya patagon tagon na kamalan God. Academy went a long time later he spoke to David. Academy period singan matlon with Israel and wilderness ni King David. Century cash a matlon me wilderness ni King David. Academy na puela David el prophet sides tokosai siya type na Christ foreshadowing ultimate king and savior sima etagang Academy Yokspel David na ke oret malan God the message singain ta Academy na wang in pel na matafung ne pang il sang promise na si David ma through you toksalan God yang natuk mapat na pati me kapti na ke line lal Jesus Christ at tagali na ke timeline ne o yang na phone na la matay na si mat na kawan for laulia walal fung ke pelching na si Academy Hebrew and si Academy yok shuben me kalwanian matching in reinforced messaging ensure audience lang ito na by exhortation jabang in me inakayin madan to na get mapayising key truth are being repeated for emphasis and clarity para wanay mga siya na kalwanian throughout ke
Rashka for sheet got one and march, but the gun, Kalmunian and Bang emphasis reputation like a shimlan when you met the Mulligan. Siban of the guy telling me today, if you hear his voice, direct quotation to Madarega, Shamian, Mega for sheet got Alcoshan and Akalamina Paella, God along. Call to listen and respond to God's voice. Bang. Hearing God's voice implies just me long. Kung te long magana me, como pe. Bang mas mga from gini pianya. Kung te intellectually long lalal fung yaw mo kun. Bang mas nga kung sang mo lo mo na kaya. But from kalal shame mo man. Faith without works is dead. Ara yoks pa ganin long porong o aganin sang na kaya mo lasha. Porong a mo kun bang. Know the message, live the message, and be the message. Nataka aksyafian masingan, musenge ko was fin long pasal, ko was intia akupaya in siobos. Art and heart siyabangan, akalamya na paela. Team sukungan, samsam kunyak chuat the scripture. Rebellion, unbelief bangan. Rebellion, unbelief. Now, chiba na tago. Rider she gave Brunel, order she gave Brunel, she been a flock na Israel in the wilderness. Tal tispay. Manak miracles, manak yung matagal ke yen may siyan, dal taga she been a mo, me. Tal din sang na yung cielos. Tal liya magana, tal din. Tal din, kata cielos are, kata din. I think that din again, arching and again. In biblical term, it represents center masculine weight, including mind, will, and emotion lal. Arching el, if in kung kain kinigi God, ele usot na po downfalls in the spiritual life naman. Ara, yok siya ba galing ke mange, siya na fast na med, kana siya filamasin eh, fosal ko siya kalam yang eh. The source wa el fin sang mong lana cielos, el kof lana fakke siya penalin. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. For if Joshua had given them rest, Joshua ba me el ba aula la Moses, led Israelites na ke promised land, fulfilling much ma Abraham and itakna sila Abraham. Nara kadindiya na Joshua el physically and temporary involved na ke conquest share finankinan yan. What the ultimate race, spirit siya nito ka na sinme, God, pangamasing nga. This race was not the ultimate spiritual race that God intended for his people. Man, history siya nito ka na, Jesus Christ pa ito ka usiya. Suwa, wala na Jesus na kaya me, Old Testament na kaya Jesus Christ siya ito ka. Mirror iba na inengan, el pa lead matlalingan na yung promised land siya. Di pangan na pa masingan, el typology mukha na nag-fulfill race siya ito ka Jesus Christ. Asipa na ito ka. May singan, rider singan, orip makun, me, promised land siya nag-fulfillment siya ito ka. Sin Jesus Christ nga. Kaya namanga siya na kalmo niya. God would not have spoken later. In other words, Revelation siya nga, it was man, continue throughout history. May tek na siya singkat kapel lal soswa nga. Later siya nga, imply me siya nga, Old Testament period. Siyam yang megos si panakalamyak masingan in kalam gala God il from kun future race indicating la soswa provided ma soswa akalamyate pangan final fulfillment na vingat na nagama akalamyat na sil chairma yang chairma sapta tongol si first tongol sineke tongol ako akalamyat na el siya belas mos na masap ngayon siyan wetlangan. Pangan masih mata kata na 1,000 millennium kingdom siya na tingkat nga. Pada ka fulfill nga.
ingin na masih software dengan pa dengan foreshadow i masih mai taka phone la ke 1000 year millennial kingdom singen mente software pa usi mong la singen na Jesus Christ to the Israelites why na ka del fact na sila premi ke sapta singen lu fosina ke tolu masih taka fingat li from si mai tak yang na ke mari singen ke software la physical immediate context na ke promise sila le premi tasakta pa Jeremiah Ezekiel mataga from kanya foreshadow yung phone la si symbolic na ke soswang phone na siya taga ke 1000 year of millennial kingdom singan talik na din choose nga tu na din ka ngay tala taga wanain temple sila le Ezekiel mali ke me fishing land nga taga temple siya arso ewan ki siya orek man Jesus la arso ta shuf singal lungan taga kata with Jesus Christ, church with Jesus Christ to go. Skilje sral na la kung ay. O yan ang mga akwa ki kaya may rik na yung galang gala. Even may nga mta kaya ako klan kata. Dali kufnain falayak na kaya. Me persecution milos palakin nga. Tani sama ako nga. Or makanal David nga na dagar makanal sos pa na. May taga akwa ye eternal race. Me tay kalam kaya. That Jesus Christ and me siya ton mo wangaw mamitiki like that sing. Naro, makom taga 2026. It's another day siya taga future time like a racing. Taga Jesus Christ pa na pasang kanya. Jesus Christ. El pa siya ultimate racing. Naga tram good Genesis saptas siye. Kapag Genesis saptas siya. Mutan saptalu Genesis tolu. Taga tram kin Abraham ka traga sambram kin me Exodus saptalong na ke masap ka tramram el David ka tramram gal me sos wama o yung no phone na taga mirror me foreshadow symbolic na ke Jesus Christ future race yung mga kumenan taga ala shu kaksakin kat ke mga kat no phone na may kulo kat ti deserve kespen lang kalang pak na nyok lan kat ilushin kenek so yok shibang ako min kalam ke masing Watching me, el taga centuries after centuries. Jack Benash matina loin like a machine. Jack Benash matina loin like it. Machine area, pang area, mataga, makum galang gala, pang kunokon makum. We need to get on our knees and pray for everyone. Tantaga like a calam chimangakum. Taga proclaim, pelnaka wakamo lashang. Fosia taga calam yang Gemainge. Or she mong le lan shapa na shin went lan God. There remains then a Sabbath rest for the people of God. El indicate meshing continuation further conclude ke argument matago making iprungai sisaklu. Wachimachimus iprungai akalame concept of resting sing a sheet banatago draw Old Testament Israelites, journey like a promised land, like a remain matching and vigilant, remaining available like a oh yes, you might have some from wetland garden. Matching and promised land accessible nation, not the neither got enough shepherd triship on Genesis law first loan like I told you, sheep another gun some from Kenya. Jesus Christ, Matthew single chief for long like I told you. Wetland God, pa wet life ni taga kalamia crafted in si mga from kun made kele prem ngan kat crafted in through me prem ke me kala tia to for sit korting ya akalamia na pa new covenant si mga dash ke me kat pa church si mi ma from niya through you prem I will bless the rest of the world okay spend Jesus Christ as the ultimate sacrificing and usi resting peace na sin siapa si matagagat mong le in Jesus Christ. Fulfill na phone na masap siya ule. Fulfill ya me o ya masam from gunyak ke sign ke Exodus chapter 2 siya na ke covenant between Israel and Jesus fulfill ya masingan na Gentiles ngan taga na ke compassion na ke lalal from isingan taga pang masigalas kem siya. Taga te kulun na masasi siya. Na Shalayak na get created all orders
pasap singaw na ke covenant na kayo man ke pel siya may order siya assume inak kayo may nga naro fact na po referred me Jesus Christ pa me both Jews and Gentile el pa usin kenek suguna both Jews and Gentile kat kapasyan na ke new covenant siya nga Jesus Christ unity we mat na ka wan kapasyan na ke nga matagal ke wala lalan ka pangay masinga akum taga na John 3:16 kat kulo man la pasin ka illegal divine fellowship he will provide a way na pa taga lang Jesus Christ pang proficient si mga na mida pa Jesus Christ kat no fun na may kulo ka din na ganikin mo so pakat taga akatayangan taga lo shit may ngangela kumpa masinga Fingom dia may ngancing na kaya makikiap mauskat na klas ko sa rin na ito na section na closing ito kan na pa chisel taga fa may operating mo siya pa kalam na fela el pa siya makain siya ma kat na kayo wa fulla lal fungi kat makain siya makisya kain siya na sinkat el pa rela mangan na kayo section na closing ito na pang mas magadash kan chisel guan Nara oya mga amta ko nage soul la sa machine nage ipli me gas mga taga ka tayo mo imagination la sa nage conscience la sa nage me reasoning la sa memory we affection ne ito ka tayo activities ngan el weapon nine din na karangin niya ko efo may makikiap si mauta ka insang karangin na tema taga ka ngan man ka mauta ka me orik malan may matagal ka translation project mga from kingan may plus ko sama na yok pagkadash kan kat race for kya since 2002 if in Jesus il wang kamo lash sige nan ka ipsingan kat mung na pa for kya na kya o yes ma eta ga kay kat katin ye full me glorification jama ta sanu finger line again na el nya na yok sibang naro for whoever enters God's race kemange or siya mong lalan siyapat na ke me matlan God taga-tafan lang nag-force ngaw singan dahil siya ilyat na mong lalal el mong latari liki or malal wala na kadel mong laliki or malal taga ipshay met nag-force nga for whoever enters God grace pang spiritual race singa taga na si matlal kung nagayo kal enter to me John 14:6 for God so I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sisaktu. Son singalago for son ko shakalam mi masingan. Spiritual race and mansin mat life mo kayo ma enter through faith in Jesus Christ. Ale ko na po mas ma taga ka Old Testament na kaya context ng Promised Land. Deuteronomy singal fa siya na singaw. Akalam mi na po o yes yung mga kung taga akalam mi na it's not physical no more, it's spiritual, eternal. May signify na po oh yes, yung mga kumina na gain salvation. We cannot gain our salvation. There's no way. Complete our salvation. All you need to do is put your faith in Jesus Christ alone. Or it malako magatikan sang earn. Masingan tak samram kinipiyeng siya. Kaya mana po sila. Kaya tanong po eternal resting siya. May even po katake eternal resting siya nga. That is siya anawrit man na sinmo ito. Bagat mungo, tiya mungo, managawa taro kaya mo siya glorify ka at magay na. Kati siya man na sinmo ito. Artlaim siya lash. Art may kol siya lash. Art may tol siya lash. Art tokosay siya lash. El bata kami siya fin chaksin. Kati siya ukay mamait na samram kayo. Pangafat na sintik na. Ukay Jesus Christ. El magana pa usot mo. Naro, Promised Land singan to dormi me singan lu for singan singan nakala mi masingan. El te samram kayo physical race. Geographical promise si mal sanga sila prem nga el talaga spiritual eternal life singan. Siya to kana tala para samram kayo. Efi si slow for salko ngiya. Salvation by grace through faith. Pangamasing.
那这个的呢，发现呢这个的有些哦也什么，有些 revelation 前那个发现到 eternal race believers 嘛 experience in heaven 前 also raised from his own work kalau mi 是变那这个 background check creation 还蒙了个人 akit course achieving all righteousness 这个没 choose กัน elos 这个 วันนั้นแหละ Arsenal with Pharisees กันวันนั้น work-based righteousness สิ pada tal taga rek man again like context lan Mosaic law สิงัน วันนั้นtaga demo pang dal dare to keep the law to really me akin show ye card pang ma sing tati pang it's justification by faith alone where believers cease to work if we cannot earn much more to get Jesus Christ. We're gonna final finished work of Christ. Rome Saptak or first maker. Shakshin. It bows a spiritual state of peace and assurance na ke relationship lakum na sin God. Jesus Christ. Shakpa na Jesus Christ. El by the gaushi. Meshing race shima get context lan Genesis lu first lu. Elevate 7th day. Mong le hollow it. El place it hollow it. El sanctify in the fact na paella. Masing Jesus Christ pakat mong lagi. Tilin. Akal mi pinama 7 days mutlak trying sa mo pangate sing. Kum mong le in Jesus Christ. Ngamo we kat someone masing nga liyo they continue throughout the week. When pangay kaya nga from good mga from load siya we could not check kaya nagaya we look to chim siya nga inan like ikak na si sermon ma siya team ka topic man siya nagaya makatliye nga nagaya contextually nagaya makatliye nagaya yok siya race siya nga complete get Jesus Christ ka din kamla morning on siya ba na nash siya siya nga taga siya fela kita siya nam siya nga ka week nga kemay nga Laila ka din mo niya, tagat fa ilyak na mong la siya the one siya may fa ikori ke siakos, why na ilos. Let us therefore make every effort to enter that rest so that no one will fall by following the pattern of disobedience. Ang masing. Agad ko, kita siya na ke let us therefore make every effort to enter the rest. Maitas ko siya kung may enter mong lesing eving kung kalim na paela, makikiyap siya pata kapainkat na misingin. Na eving kung liwate siya mga liyeng tanang may tawrit man na siya may tayong kaksa kan lo, silikin na masya makataga, everything in this world to glorify God. Amo kataga liye na kaya oyen fashion lash. Asambram kun yashi fena na kaya me shomas mang. Wala nin siya ke mang ara mo na kaya mauli sila med. Amo taga pena te fashion magana taga pena lin church lash. Katina kaya Christmas tawani katina kaya oyen uniform katina kaya oyen kain mga na phone na kat loing na we really are not resting in spirit like eternal resting siya. Man nga life na pa we're not doing all the effort. In kain ka na makikiyap si mataga huskat too long. But in a very intentional like pursuing the righteous way of God. Kataga sambram kin masing which nga doli le mas mayoke med. Taman siya nga bangon niya, pastor, el bangon niya, el kishin siya kang akata yaban siya. Pao siya mayata makatash ka nga. When we are not pursuing it biblically, theologically kadintagal na ke biblical base, sound doctrines matagal nga. Katin ay fo, when itakle,
inspiration. Pablo nagawa ka kang online God. Archipen luti. Itak na masingan. Ngon man kate pau si ma kikiap singera wangan luti ya correct kemang. Other from na sinsi pasta ay kusay kang ara me da kusay yelme gorsnga online luti kang asum project sing asum ngak interview kum na kyo yang. Hasta singa ngasi aksel. Art training in usi pasto frangin akay us kema. Nake doctrines na kyo yang. Mal sumna experience ke. Dali makadash kyan Mana elia. Nara, matlas ko siya kadina ka employ na kaya project kong ngulon ko siya I was 66 siya. Kadina ang follow na kaya malan ka. Kadina maoyang na phone na masikyak nga na kung nga full well na wang until kadina taka na kaya pro in shoot na pa la meshing. Efo kung samramangan lipan, may pagkasamramangan siya pa siya kat mix siya na kaya lane. Kat siya pa din on Jesus Christ. May lutod sacrament luwa kaya Victoria. Water baptism siya lots of passing. We probably really don't understand it neither. Aragat kuflan fat na napay mapay kaya. Nagata ka wuk pa na aran mo kadita mamma mga inan lutiya doctrinally biblical based na kaya inaganash kaya. Katingan taga sipa kikipinorit makipelching maulan may pasam from ganyan. Panga obedience. Disobedience, obedience. Pakadil kay matwal nga na. Lagi o yes mga umaske. Ito la mga tagaan oros. Kats bugugin lanmet met lagin okan na mga wang na pa mga kumkay mugun run ka. Wang na pa Katita la masing nga itak la Jesus Christ ba me pretty mo lit pa kalim sing. Itak la. Wang nitiya correct ifo man papal chimo rek makinya nga tinaw ta ka ngan ga. Teno. Nara kada enter fakya make every effort to enter the rest. Siya pa chingin na sin contextually nage mashi makadash ke mishen yang met kusay. Wiksingal doli lapang. Kadita lang nakuluk siya tagay wot me. Kadita la product lang and wot patagal 1982. Tagal ni ke 1992 ke 2002. Translation siya nga. Translation siya nga pa picked up. Tagal ngasom ngan syuk pa digitally ngan syuk 1902 project. Ako flan so ka. Ako flan so ka. Ngasyuk na ko flan so ka. Asik penan ke mem. Ale kanau siak la men matching wo. Ngasum close to it. Taga na ya bu siya. Afa siya lutu. Tanga to yes taga shunya ke wito luma sumna. Kais kada na puk ke pa polo. Watching na we New Testament. Walang sasha kasko English kasko sai. Mashi pa nang ke kasko sai. Na copy siya yang auto ya taga. Me kais kata pukke. Mashing. So there should be digital copy ka mana phone singe. Masuk na nga ko flan suka. Nangamtag nan ka nga fin mana wusi pang e fan lupen chukukya. By design. Pang makuluk si matagay wood nga. By design, mat nga taga rela in isla mapay singe. Mansita nil nga kadinanga kada sumnan ka sa. Ko na shafta si, ko na kawan ka sa fella patash ka nga. Wangan siyang kata ako na kalin som pang fake sing pang mayok sing kung di na kan mata siyang ngin na mo masing pa yok met race mong la
Jesus ta gangan man God mong name Jesus Christ kat mong name Jesus Christ me man dinige shen kat te mong lege shen ine man te tu kat mong name Jesus Christ throughout the rest of our life. How can we so intentionally takana ke mong na singe eving ka titala water down yaki gospel si mauta lang sa sin itatle lang mata si maushe katina ke main chu makat long ke mat mata lashmet ara katakana ke fin trakin lalal fung ji lashne katin persevere align na ke ma poli la kalaming work out your salvation with fear and trembling when a Philippi slew of a single kalaming spiritual worship ang amin focus na kaya issues na gangan ng God di kaya lalal fung large in Jesus Christ at mga iyak mga kesmen me ako stain large na kaya Genesis na Revelation kaya pa ba natas me da kaya ngon man katin pen katin ikas katin ukala kaya malan kat pang mas may nan karash kaya if in one and might fall back Hebrew writers yung orders yung Hebrew nga di persecution orik na sin might choose nga kata sielos kesomme sampram kun Mosaic Judaism yok na dal sa la sampram kanal Jesus Christ dal ke sampram kun me lupufen narang ako mas kepel chingin nang in other words apostasy sipang so that no one will fall apostasy is spiritual failure sipang downfall si meshingan somni ki walela makatil akia for God so loved the world mashingan da katana lack of man faithful na ke o yes makadin karnin malan God pana ke kas mo may takning na sin met matalas ko saya men mashingan pa usie o ya mga kumenas ke rest peace ke Jesus Christ kas mo lang ara team ko mata ka sampram kunya ngan disobedience lang may tit na tingkat ngan throughout betan siya ngan el taga na ke idolatry lack of trust in God we crumpling Exodus to ngulu number siya lako betan siya ngan el taga na repeat spiritual failure pang lam talik na tingkat niya kung may taga na siya siya na kataas na pa ke man kataas na pa ke li toy ni lash machine talik siya na das nga pa mata yak ke ten kamanga may akin chuye ka wana ko niye machine na ke Facebook na ke YouTube nga na mana ko adra pa nga wana ten power siya ko niye talik siyam tarit pa po life in angan oriye me malan God narang ngasi pa dia na kaya oye sima malia click shik ko sa im tarit pa po live ke Facebook tana panga mas makadinin no click shik mukul ne ke matan 2010 meta pas ke nakate le akin chuyak fakya ke masin pia na pa mas katashkin men loin dana apostasy si katashkin we are falling away from the truth siya taga kalamya na pa pangan fin saklanen mo dal taga es na ma phone singa usie masima Watertown ya kinga kadin te matake malan ka si ben a fact yok sipen masinga kalwani emphasize repetition someone yo kalwani kapasya masima kadash ke mit ko sayangin pang masima kadash ke alalal fungi mo eternal racing kadin nan flok nake
Man nakawakataringin ako siya sa walal na pay. Tina fall na ke oya may na nashke. Akat fat mo me, kat mano si fan, kat ngon si fan, kat finrak si fan, kat lame si fan, kat lalfungi si fan, kat peptide si fan, ashkat si fan malas. Adeloin da na di pa kadashke. Efisi saptakos fos akot migos ongos. Kataga na ke efisi akos fos singal sina ke singal dolu da na arch mit sap, arch mit pal, arch mit faka kosashe, arch mit chopo, arch mit liti. Matolu siya yung na fon na wangin insang pen mit lasha. Naragat wina yung hikma. Gat wina ma fash. Ti malan gat, malan fel. Na pia na pa ma chima katina nashken. Pa Jesus Christ mgen. Wangin na pa yo ye siya ye may na katin taka na kengin. Kadin na flok na rod. Kanaus na na fon na makatagali aki ke makikiap siya. Flok na getling. Papalchimit natas. Eving om the arsh mit kol lasher makin massage siya kyan kiniki mat ngan. Somniki. Maulan may pagkatrampram kin nga. Para chijel daga mi siya finchaksin. And mo yakilan aktolu inu siya Shabbat rest, eternal rest, through him alone. Ako lang malap ka atlan mit nagawa. Ako lang malap ka may kekta na siya nakaya ka chisin siya. Pero siya nga flow na siya tamlay. And daga, may punchline niya, nakataga rada, programming kali niya. Ako lang malap. Walter Skull, Vaknamet. Atin along po siya. Stuck look nga. Then nalilang mute. Kaya nga unmute yo with Ari. Manchil man nakalbo ni Faxila ka. Man A-spell and kaksigin gat. Wala daw liban yung kain. Pain ghost na gawa. Yung anwigo was yung kaksigin gat ki. El si stapel si. Ganalos yung inkanta ka. Usin na siya ki pusap ta akos. Fos si nagisingal si. Na anafakla langan. Wala linga na akilin da kalawusan. Aslawusan. Dahil siya kikawastip sila maluto da responsibility sila usapain sa fakalik na insiyawan. Na yun medin network lawusan. Kulo na si was ma kaya may fakla was ma katlis an ki chat box ang nawala rin nakilin ko was. Tarin agad fa me daga proy kali kanila siya. Ay peki may faksilu. Nakilin ko mdan dali siya na. Lomalap kaksigin God. God bless you be. Lomalap ki may faklum nga kaywa. Nakilin. Nakilin pa Arsloman dal Ruth Charlie. Lomalap ki Arsloman. God bless you and family. Ang Lambert Jackson. Nakilin ko be. God bless you and family. Dahil siya Young Strom. God bless you and family. Should na Academy Laban. Condolences Lars. Nasum siya one. An Aglen be majuwers nge. Staklok. Prini Alter. Fin by Faklagon. God bless you and family. Bless God. Amen. Tandali siya na mabesumbo Faxingan Global Lab. Prini Alter should na Faklo. Aten kum kaspon benjing fin kum aspon be kasilel benasum. God bless you and family. God blessing. And that bit O.C. Thompson. Kayo, God bless you and family. We kum yang damdale Nim Torah Mushashik Jackson. Amen. God bless you and family. And that again you Charlie. Kayo will assume. God bless you and family. Glory Ashlum Bell na kayo pe.
Damdal Isiana, Glomalap them, Dogin the Gania Bangan. We come young Damdal Fulain from Lanai, God bless you and family. Emachimit Malkia Bashangepa, Damdal Rebecca Charlie, God bless you and family. Glomalap ke Kostaka, the Gia Bashe was Kadinita Lakosash, Ayepe Inkain, the Gia Mefak Nakagat Keo. Na de fale na ke kaya ta kanila sa bange ana ke nga kalemyadari nga floko ng balance yung damli pandangan kan bulal ke malutut singe nga kulon sinkat ke sikas malrek magun nga malrek magun as a noun extortation si malrelang inda ka hetresiye maasimal da ka kalemye ke malutut ate shulpena kalemye na ke oye si masikyak ke leng singe Nara katkain kapshapen ke malutut si makadashkem singe Kikat sham kun nage oilelan malan gata samlong luo el daga be ushi sam yang le mekosh mising sam su kongan pe tawshin ye sam su kongan katwin nan kata na David es masta sam su koma kodia kinga al daga sham ke o yeshi masikyak ke ipusapta tolunge fale nage akosh nage o yamagat me lipshila ke lutina wo shi magat lipshilange So, uskat me ganin ito ala. Generation na gawa. Every generation, kamat Christina, asna theological crisis, magat kasi, ininan shulbe re-examine nage purity lan gospel jing. Theological purity lan gospel. Gospel si magat taga, we proclaim nge. Nara, fin gospel singa tafung le, getting the gospel wrong, eleusyon na siya spiritual death si. Napanang ki, oya si mailange, kaingkun, matluti maurek magun, product singa. Pangan siya pa singa. Good news sige, gospel nga, is the only means by which sinners can be saved. Ngakong. Napanang, it must be preserved and protected at all costs. Sin may Christian na kayawa, ka generation na kayawa. Author si Gabriel el akulen gravity yokshibayan masingi. Nara, leta sila ng election na dako. El te defend mo kayo na, el should be define gospel siya nga. Mayan, elos dako shun, masima, kat finloang na ki, sides to ni kalimegos, tungol tolo nga. Elu siya, theological crisis sin siya kum. Pagkata masing nga, kuno yung kipel siya nga. Now, el the fast against the grain. You know it, I know it. This is not what you want to hear. Tasak tage ko na yak na itak lang na me kadem ta na ke. Masing manasin matkol. Mayen shake mulan may ta na kilfaka asin pokom. Nara siya mama leta sila ni prungita ka na si kumkaya pa. Kading compare misconception. Ma sikyak. Finpay dakla Christ nge. Na model for kasi ka torek maguna. Nashke nan ka na ki o yesi ma against the grain. Inko na yakla. Nga kong fin ship lagi. Judaism, na ba kadita ke laki, but we are 7 days, ship na ke 7. Nara
Taka order singin the samram ke superiority singin over angels and over Moses. Nara el matawakin sham kun na ke team sa kong na ke mongle. Demonstrate ke Christ is the only foundation for true spiritual rest singin. Kepeluti lal tam lipan el taga kalem yela. Moses el ne te usialo siak na ke taligi Israel na ke promised land singin. Tajakta eloshak na utyak ke Joshua. Na physical entry abangan in sumsyuk ke misle. The eschatological rest singin. The God Jesus Christ mo ke fan na. Ora talik sinatal jivena. El vakken kapun kesken mo. Jesus Christ pa. Komeni na kumindikiye. Lalal fungi lomansiyo. Gasas norol. Elaya pe akkalim yela. Jesus sifena el kotiye aisya on gosh. Fakt na sin disciples nge. Goslong ke gospel. Medo singal lulu fa singal ke singal me gosh. Na katfinsom na ke kainin folk ma. Futengen yokke. Mange ano ye anken ma we na ma. Futengen ma wonge da ka de kangla ko. Ekapek te ko gulnge chokie. Kael patati ke fertile soil. Nara response la kum na ke gaslan God ke gospel jing inin na le appropriate. Tig Israel nge warning yaki. E da lipse mang e da shakta nakalo loza wangen ke. Nara temasi mga kume oreg intellectual comprehension na ke. Masi ngayon much deeper. Na panangara malutut siya nga taga na sikom. La oyema sikya ke unbelief ke Old Testament. Ora side ya ki David side ya mga ke siyam yung limekos. El taga pa na sikom mising ke makatash ke. Na fin pa irelik gospel si mga kumtufeng na kadamantana ke kirpen idakla geovaliki idakla section akloliki katape kaske ngale kapatol katasin siyam ng idakla pengan liki na panangara pangay katamama contextually sham singa tako nagela kadin na kadin diksin loang nagela Masinge eltaga na siyesta na kung finlip siya na reputation malusiya it keep on extorting mange when papa na emphasis marekle repeat yak samyang limeko shinge our sense of urgency siya panang katenin na kadin orela mange kadin utyak nage ender God's rest taling din kat nga utyak nvel no lenga Del son na ko na mong lasing. Kadilwa ang digi Milo sara. Nga finchak mo nga ko in kain li makacham genge. Li gravity ke significant ke na kapshan na ke makacham ke malutut mising ya. Yok na kaya kataya na fano ng chima. Tagayol tam lipan nge. In kain kya siya ko. Siyam yang alime ko sa tagata el angry na po biblical theories mga kuminliyan na ke disobedient na nalagi Israel nga na in kain lo ang akuya na ke mga kumindi patatyang na ke rebellion siya kulang wala ke malutut wo pala nga floko ng lanrela punchline na kaya sigat kali ke pray nakat fa may usis ko nga jiba sa project may fa close pinakainangan. Dami di pa ang floner lumala.
Right? Kulo man lap tamil cheskal, kulo man lap ke arslan mit naga wane ke pelchinge ka tatagan kali. Ngay oray la fak nafto to lo ke pelchinge na flow na pela. Le oray la kali me ke un. Ara ke pelchinge shit ban na tago ka kalam na pa ke makadash ke mishingin. To mashimay na gadin taga loin na ke apa. Takotin yok man kat na shik. La me kadrala in the last how many years? God singay lakalim la le full audience nation na kayo ma taga so. We have to have a contrite heart. Kadina na pa ma na kayo kan na sa singkat. Pang mas makatagal na ken. Kataga samsam mga inakay mo ito in kalim kela. O ya si mga mas kengin na yan na yokshi. Kadil kan nas na ken. Kadil kan nas na ken. Na may susta kang online gat pa na into yakus masing the leaders. May susta kang online gat. Pang masing may susta kang online gat. Into well by the Holy Spirit. The God na obedience, faithfulness, and perseverance ma inan kadanas kang pa. Inan a little fakak masing. When they can made up a fakak. Tika. Na inta ka yok ki masing nan focus na kaya. Makuluk na kayo wakan nas na kaya. Naktolu fostong wala gustong uliya. Pang masing. O iya si mga kumena nas kaya na pa. Katin flock na rin Jesus Christ. Ingen mitigipat. Put our faith in Him alone. And the misya mulyak yung makuluklas. And at the same time, foretelling si mga kumena nas kaya na pa. Kat kanaus la ang si ma taga akuluk yung matlas. Fashion niya itnyaw na misya niya. Kadena na mat na kayo. Dak na kaya matlas lang nitin. Tin na lang. Mat na kayo inan saplak yang na kaya masing. Masing taga proy flok na kaya malangat kanaus la o ya si mataga kat pupugin na samsam kin na tina focus na pay na kaya. Kadena na pay kanita ka na kaya malangat. Aro la masing kat na nas na kaya. Pangikat lang kalang pakutin yok lakoma katlal Ephraim ay sige shika kachimaw shi when you find the natal mas ma yok xiao chill el supremo become man fully God at the same time nanta ka na finchak sina pang resting sing ako mas kyan wan na pa shetan nata ka ushi el yamo manakulu pastor ka matikan mo but kumenya ke mangan te kulu na ilya Yel David el Kosho el Rala murder mangan man ilya okay so ben el flock in siya pa na sin God contrite heart katil napnas kat na napnas lang si kawul si pang with that managaywa masikyan na si metlas ko saya as an island individually managawa kan napnas na kaya pangan masingan inoy long silang God kadata ka ay siya lang alkurs na singa akos ay siya lang alkurs na singa akos pakatata ka samsam kuna insiya wo kilain siapot siya pinalain siapot siya taga fakong me Jesus Christ pa kat siapot we're resting mongle siapoting on Jesus Christ dahil siya ngayon nang akalam niya kada sumner tamlay na taga pray le na usiya unso kuman sang kaliya God bless you your family kat kulo malap kaslan nagawa na kapelsing well just kat sa phone pel Right? Glamalap na maliban. Na nafako. An wala rin kaksikin kat kita ka nagilusya siya ngayon. Naknaswiya proy ke pelsinge. Pero sa kikasta da kung kasikat pe proy. Ki mama arshi room. Arsin siyo man pe.
kat kaksigin gom kat papat marsin kasao ke malutut ma kat taga pe taga ni ke kelen misingeo o sain dem dausha kat kulo malap ke malutut at ka kalem yun asish la kat tekain si vena shuk ingenek mo kat kain svena mongla ken genek lash dasak taga din kain itala irum ke fan na pamong na misle ain siwo taga yero me kikadakulan fasilik kipel singio kat lang si beso kak matwias na kayo mawi kat taga ni kay kasingi takalayang bakatin lumin wikat in gasha pe kai si member ki siya ulalos gasha los pe ki oye na kayo mailos aske kaspelos na ki enin matalalosa protection di ki elya makatagilin be ki oye na tanin fong masikyak ki government la ki ice in kayo siya misla pa yesi oye na kayo mawen na dum sham kun na ki kasha in lash kun kasha na sin met buye sa met lasha la ke mongo ke ono ka finne na ke in ganek in kain karangan mistelanen kat pray na assume in chulpena akes makundi kat ke men mawen na dumrela ke maulal fin felo ke kasi kasha lorela na sin katin mas elosya shiksin malik matsena finena ta met kollash misingi in kain lut ke in che nam vin met ma kat kola aga dinale loeng na pa na kimolin Christina siya taka kisikasak na kayo ma win na dum ilaki atari maingin ak kay met plush mamday na asure pa kipesingi in lalfungi makasto makalimila elos na kayo ma lalfungi madulle e aspel si kumema taksalosyak ikikelyak lalosa lo siya nuknukyang ge nuknukin mulan alom e suwa kinosyon na yurum maingin ak kay kat matlalalfungi e kat masak na mol e finsikya ko yesingi e suwa kinuknukin mulan alom magipakanyang sima kumashwa inosyon benasyon kasto malana ak kay kat papa kebe men kumrela fin again rek magan fok in on mulamat kun maingit aga nakalemi benasyon kumurikat lagi foko en ake kun nalan siyamait makumain na narakak fok inon wala mata pange oyen mi seking ngon ke molasha inakalemi la kumabui orala ka siya ofelo ke mutawakia kasi longoin kan kalemi rosh siya kumlikia in kasi siyesh maforla lalfungikom Yorek malom si safla fin saksin. Akkaya betalik kuyas talik natas na kayo makapurin lom kelpos. Inkay na takel Paul Silas la los ne kapur los te tui te wotjak inkay kaksakin kom pray na siyum. E kom sa paya malubufan lom inkay talalasin in koslalos. Kaini noy yenge eleksyonin na talaykat laliki mama katnan ka ma alina tanketi kashikat kat papa kimolin metlasha nangon talik na tumnak kayo wain kain ikestam tanin sin constride art ay na sin si masyasya lalal David in for laliki maglukwal at tang na siyon inakalemi laban way lalaki magluk elorela Utikat ka din ganorela ka no yan nauliak singen. In makalim na pa siyum. Nakatauliak na pa Kat kulomalap na siyum. Kadin ka in bray ka mat kol na kayo at different level. Silongan lash ke kol lash. Nak na si kesta madash. Man mat kun tsakan ban mat kun. Kastom vakoingi.
panagatsiak siyong ke discernment lom, ke pain na nakliaten lom, inka nanirin met kolla siya. Ako neni en katashwa na finfela na phone, katlalal fungi kum katpapa. Kulo malap, kat William the Lake, fakak la Jesus Christ ilwin, kulo siya fun on the doom. Taka misya, kesbesh me, taki makluklasya. El molyak, tukun lentolo, katangla kelyak, katangla, makulik na kewa, engilas lepo leyot. Ta, intron lal siskom, ingan samram kasnasyum. Siya na siya ngayong singi, nakalikia ko siya ngayon yoros. Kadinorik makin. Layla takalang, takotin, sisin sila ng dalamin wikat, karangan kat. Amen. Lomalap, de kali ki onso konge, insang aksafila taganila siya kadin mausipe, may fakma kurso kakyangan, lomalap ki aslo was na kayo. In we are greater than us in the way to
paradise, in circle long in Nale. In paradise, in circle long in Nale.